Ia, ia taufi mau foi le nei ia manoa lelei, nei laulau, ia, tatu toe fitapai fo'i ma tatu toe whemaa'ia'i, le anga lelei whai pea o lo tatou matai. Ia, le foi la ua ia i tatununga, o le a matalia fo'i ia tiu tema whai masani a le tautua whai pea, alau si fonga o le tai fou. Si sai mai mole laso lulu nei ia natu la stofi nei nisi vaenga o le lalolagi i ai lo tatou atunuu i Samoa ia o utou ina New Zealand o Australia ia manatu o tou stofi lenei o le faatafiti lenei o aso faigaluega o le vaiaso feagai ma outou ia o le afato'a matou o mai le aso lulu o gatotonu a lemu o le aso sefulu ma le iva ia o le masina lona sefumatasi o lenei tausaga ua lama fai. Ia, ia le tatunuga e fiafia lava le agaga talatano atu ia ma tatou fa'asoe mataupu ese ia a o le'i tautele'i o ala i talanoaina ni mataupu i ono talanoaina ia ae le mafaiā ono tatou ese ma le tatou afiafi pai le tatou loto afiafi ia fa'agasolo ai foi la'ia lea o tatou mataupu fa'atalanoaina. Tatou te oli, tatou te whawhetai a Iesu le keriso, le ola e olai. Nei mau le mita i mea whale au ngā taulava o keriso na fio mai lunga. Ne i mau le mita i mea whaale au ngā taulava o keriso na fio mai lunga. Ia fiu ai le loto i anga masesei, ia ngalo i manatu le lalolangi nei, ai oli pea i le alofa mai o Iesu le keris, le ola e ola ai nei, i mau le mita i mea whaale au ngā taulava o keriso na fio mai lunga. Noe i mau le mita o le tangata. E taulava o lo sa tau o mita ai. Whawhitai i lea e au tāua ua e au maia mo i mātou. O le sa tau o whaolai nai le lalolangi atu. O le sa tau na e ui ai i whauwhaunga a le tangata. I tai o awala e whaingoa ai le atua alofa ma le atua e muti vale o nā ngale pei ta uang sara. Whakatei kele mo lea sauninga ma le tāpenanga e pena mo mātou.
Iui no mātou wola ma le Maltinoa, mātou sese, mātou ma whaaleto. E take nei na lava le whaoratanga mo le ranorangi atu. Whaftai tama, whaftai loa lofa tunu, mo lai le ranorangi atu. Tatu malau fio le neas, o mea le teitai. Ia wholonga fōi ma te wundanga o le neia piafa. Whamitala loto oi ma tā upu mātou te tala noa iai. O wina o mātou tangata, o le whaaitu au, o le tūpahia, whaatonu wholau mai koe. Ia e whamanatu ia I mātou lo mātou nā tūra. Na e whanawina ai I mātou le lalolangi ni. Na e au mai ai I mātou. Au alawa ni I ese temi e sili e li tangata ma le nā tūra o lau fio na whaia I mātou. O le taro tamai, whamanuia e tiu te maunanga o le nei a whiawhi. E ngata I a tia umanisi o mātou uma o whaia I te ngata. Ia I uatu I inga uma I a te ia lau fio ai au lava o mātou tangata. Mangalo I mātou le tōtu pa ia o ke miso o mātou I mātou. Amen. Ia. Ia le taritonunga o le fua tatu o dia mai manmanuia le aso lulu ia I mātou o le aso sefulu ma le iwa. Mia sefulu ma le iwa, to sefulu matasi aso nei masina ia tatu motu se loa ma le masina o Novema e tatu anga iatu I le toe masina o le tatu le whatawhiti o masina sefulu ma le lua o le neitofsanga ia lea ua tatu o lia manmanuia ia le masina sefulu matasi tatu tapena tuai ia lo tatu anga iatu I le toe masina ma tatu ulu fafo atu loa ma le lua o lua lima ia whau whale atu tatu I le lua o lua ono o se fiafiang sili lea le loto ma le mafopau ia on o awa noa ua e maua ma o maua ma tatu tau whai maua tufi tau whao wha manuianga alo tatu matai. Ia, e lava le tatonunga Samoa. A whaia e te fia e te toe tō manatu I taimi o lo rure titi ma le hafufua mainga o le soifua. Ia, pio le aunga lava le nao le ni tau tua. Ia awane I ngalo ia tātou le amatanga. O le hafufua mainga o lo soifua ma lo wola. Ele aise vai pandoa e ngalo ai a tātou. Mesia tatu tangata e o tatu o mai ai whafoma tatu ola ai ma ola ai tatu whanau tausi ai I o tō walo ma whanau grandchildren, great grandchildren ai me whapena o iei tupulanga I o lona tolo o ainga ola I whafo I o tele ainga ua whapena ia aisi longala e o mai tupulanga fo I e matutu o whanau ele I o isa mo ele loa sa o ele whaingo fie fo ina iei pe whala uta wa aide ma ua whanau nei na tō rua whanau nei o iei fo latu manatu sili ua la tōiloa ele o latu tupuanga Amerika e mo ia na whanau ma o latu sitisen o latu nei ai ai alfe sili Mom and Dad, how about Samoa? What does he looks like? La se fōringa me Samoa. Ioe, e o ala tamiti, ala I o latu mawhawhau. E o latu o Samoa. Latu lava o Samoa ma io I lava. E ui o na ese le lau ele na whananau. Ma o lai. Ia e tasilea fe au tau ame, o le whamanatu pe ia tatu whanau. Ia tū maanga Samoa.
tu manga atato o Samoa ia me se fu tato na fana nau ma soifua i le lau ele ia wa au in fasili mai le la vale me na wa mali liu mo to matua la le si mena e tala foi tu pe ma pe na ia na feri le hitu uncles le ko aunties le hitu we have families back home no matter what o mali liu ia matua male ala ia me tau le extended family ia ona tau io mai lo leo ta mai tiva pe okay ia ai pe ore na ore tatu fe au tau moriana ia i lato ia wa te musuan me fu le motu mai male taula na matua matua li loa ena o si armali e o na tutu fa tasi matangata mo ia ia na le tu America ona failo lo leo le latu tangata Samoa ena fa penali la langi o le nei atu nuu e fai ngoina o le international country ia i masu o atu nuu o le lalangi e no nofo le atu nuu ne America e tu alaiti e yo wa ia i masu o le ma o le atu uma lalangi o lo no nofo tu tonu o le maro nei io to ina ni i tutukua e tatu fana ma pesia tu i le lanu ma le a ia le ia fai matata ia fai le ia fai ma fa manatu ia ia o tatu wa ia le to tupuanga matou o to matua no matou o mai nei io sa ili manuia ina ia baua se manuia o to le fana e uni ngalo ia auto o ia i to ainga i Samoa ia o me fulana pe mai a tatu fa pi tom fai a me tatu fana fulle a fai mai matai o ainga ion tom fai le ave fana ina ia tom fai to me chichi e loa le tau o le meo le matai ia la ngona ese mai ai le fai e o pa ia malu ainga i lunga o le sita me chichi fa matai lo ona lo inga le tau o le mea leo de me fule le fa pe a me ia la fu tu pe Samoa le e tu sa foi pe te la fu tu pe Samoa ta me ti o matai ia wa terminito ta silo wa fine lo matai ia lo fine matai lon to rua me ai lon to rua i fe fu le ngol i fa le new America Samoa e matai lo wa fine ile ai ngolon tina i whangamalo sa wai i le nafu toa. Te o te nau na wala i talana e whaima wha manatu iai. E leo se mea fule leo se ngoe te vai. E leo se ngoe te le ngoa e te loa i alo whai ainga. Io e te siri ai ainga o ai au no whamai ia tūnang whapena. Te te tunu fula o le lanu ngai lanu o isi atangata. Motu me le taula wa li loa pe fafia io pe fafia ona to manatu ainga pe to yese au le lu itele ale lu pe falele ia tato le anga isia au to tele io ese mau tatu ainga na ta pena to tele tato o tatu ainga ile temi tatu te o ese tatu te o ile lalangi tele pe fafia ona tatu face le lalolangi o tangata ese o nei lalolangi ia ma mea uma o loko tumuai ia o se vanga na o le whaalele ia mo lau whafonga sa mo ile nei vaenga o le sofo le ili tatu malo masani ia le susunga ile swafa ia tau ili pei tau ili chef tau ili ia ile teimi foi salo pole leu watu tatu temile la ta leono ia petu afai tula ia ona tula ngai me fula ia le ele ia ngai mai ia le tatu ia nei mata o pufo ia na o fano longo pe o le ua la ua lunga ile temile nei
ia mataupu ile o le ufia asonga fua solua le la tolu le la sava le faso talu na uma ia le press release ia po le press conference ale le sunga ile la ulia mali toa le fionga honorable Prime Minister of Samoa ia po le lipa le mia o le malo Samoa talu ona fo ia tu Samoa lea o lo vavao ai nei Samoa ia e vavao ai le au le malamalama vavao ai le au manino le lei man malamalama le lei e vavao iai i latou ua le la fai atu ala utala le Samoa po o fea le mea ngai ai le tatou a tatou vevesi pe pipi i mai le si vaenga fa pe e sao le mele matu te fai atu ai e se le mele tu te fai mai ai o ai lava mai e tonu ar tangata iona manatu ona la ngona e sao ale tangata iona manatu maona la ngona pa wana me tau pe sao pe se o le whawhetai a uia i le atua o whasao le mele ua tau le observa le ai ele tutusa uma taitai ele tutusa uma whainga malo ioe pe toe tafa se finangalo le li pale mia i se te mila tamai a o le mea silia o tau atu i le observa ma i lato uma whaia ina nao i po whea lava e anga i e tatu tala no Samoa tala tonu tala le whaia tu i ate utou e lua lava upu fa Samoa ia a whapalangi foi whengofia whapalangi ia e lua lava upu e a fuai mea oro tūrai mai i le taimini nei e whepi iti ai i latou e au le au whaiaina e whepi iti e fo i latou o e langulangoina le manu malo na lua o le manu malo man whaiaina pau ana o tangata o characters ia tau te tiro iai e a fua o mai lava nei mea ai man nei e o tustusinga asia ia li si tamali i lena tustusi mai lalu Wellington e New Zealand e so whaia Dr. Angie e noka nei ai o lana tustusinga e tae ai le tatu o ese man whae tu au a si i o tatu wa ai tutoa i mata upu ma le tape nanga io e ta oto tu langa o i latou mawalunga tu langa whapurkiki ma mea esia langa o ina ua ave i aile tua focus i e tangata tu stala ina i e tau mawhai e nu mia toi maona ma fufonga i lunga o lea lea lafe mai le li tu stala le ai o le metau i e taket lau tape nanga i o tiute mau whaiva whatu stala ia iai facts e te tala noa iai ia iai evidences e te tala noa iai au te le mawhaina e whaia se tala e au noa mani whaamaoninga ioe e tatau o na tusi se tala ua mauti noa ma mea ia na e sila totoa iai e tapena whaapena e le whaia lo lungo mena no winga what you see le tala on your own agenda yo lava ma fofonga ma fai tu au e loa lava ai isna mana a sila la email lo tu la email nei le vesi le anga ta penanga fa de ma fofau ta penanga fa tu singa le anga le ta penanga ale autosta nanga la ama le plural eli o me fule le fapeto yanga i se observa pele le o tatu o maia i le lau telenga i le ngā buenga whaatu sitama ioe a tau mwhai te pē o tatu mo li mai le ai whaapuriki ioe langa e o le la tatu o fule le
emotions o tatu ona o le alunga o le foi o le portiki o le terminate pe o le o to sina to ia mamafu fau tu sitala uma io na watu rana tu sitala ni tu sile tala ele I faia iai I ana sahilinga ele ai ni mori mau tala fiangai ele le ai se eyewitness ele ai io au fai e lungo imagination ma mafofonga ia matusi ai loa la tu tala ia ele ngatala ina tusi au tu lunga u fai tau uma iai tangata itala le ona tapena itala ua fatu e au noa manifa maninga io e te lea manga o nei mea tātou te taratara noa tātou vava ai ai. Ua leilonga se anmanai ai o tususinga a se rile o MG e noka. O le tele o mea o lo iei le whautara me whapea o le media code of practice. And there's something is missing o lea. A serious reflection on the ethical responsibilities that underpin journalism itself. E pa ua I lunga o le autostala. Ina ua le o na sila totoa itua oi ma mea ta taunga ngata mai ai e limit ai lana va ai I whafuatu. Yoe. A fai ele o iai ana sailinga ma le tonu mai ele o uncertain ilana ai malana faitau malana sila ia ma meo o mori mau e ai au fese mea ai au le faia tau matea le fe au manga luenga ia vai ser manina ele atoa luenga luenga sa ili ele atoa luenga luenga su tu stala fai mai la ia anchi o mela le la fai ele tangata o le alu loa e whaasala lau ma tau atu mea o lo tauia his or her own agenda ioe o ile la pe ai le ngaruenga whaatustanga ele o whapesau ia ele li I tustanga se me whapetu mai mole li parmia pe tu fo I le observa lena te au mainga le lau te lenga le a fianga ioe o ngā luenga ina ua lei ioe ona practice ina ua lei ona whaatino ina ua whaata e alunga sa ilinga ioe ina ua whaaitu au mana onga ina ua whaalongo I tangata ele tatau on whaalongo iai e a fuai on au mailo ala to ripoti ma o mailo wale mai e ripoti mea na va ai iai na e witness mea na va ai ma tira sila totoa iai a o mailo create loa ma mea on top of those whatever news o mailo create mea e fua I o lato agendas te vai nito tio mea tu sila tatu sa mo iai ile matatia o mea a o le mea ia tau tu stala e te taua ona manino I ona I lana mena na nino te ena telefone fai mai a nation with the media lea malea na mena fia without the media is what or a media without tele leanga foi esir foi tu o Samoa esir foi se uma foi tu mata o nei me o media o me feme mai ele la langi mai mele ta o media ai anu ne sa ili it's from the Bible yo ele o se ele o tu nga media foi la le
ave le tala se le ia fa per tala fa am ia vai o i latou te au mai le tala le io tala noa i le taimi ana mua ele lele le tala le io na ave vai na feoa i tangata ua le taimi nei ia ua iai le ua faigofie na ave aua faigofie lea ua alu atu ai ma mea lē faamaoni peitaʻi temi o i latou na feʻave ia le good news na amata mai ia i le ave i le savali tamoʻe pefua e luga o le ala seʻi o'o ina laasia vasa ma seʻi o'o ina ua atu i sa le midia na faaleatua ioe o i latou na ana faia le talasaʻo o i latou na ana lelei le tapenaga o i latou ia na tilotilo totoʻa i le tala o le a oe ave na tapena faale mafaufau i le tino atoa le mafaufau sili i le agaga o le tala le ua tapena o le tala na aumai le ua aumai saʻo ai i le mea lea ou te alu e ave i le vaega lea. And that's the media. O le amataga lea o mea tau media. Nei faapeta atu lea ai. O le pasiga o le tala lelei i tuuma le lalolagi. O le media lenā. O i foʻi e afuafua ai na amata tilotilo le lalolagi. Pe faapefea ona faailoa mea i totonu o le mālō ma lea mālō. O le media la lalolagi le temi nei na o lea foʻi o aitia po metotia na maua mai mea ia tala o le tusipaia ioe o le media ia po leo atu fainu uma masoo o le feʻau e tala atu a ave la feʻau o le feʻau ua aʻoaʻoina ai o e temi o le feʻau ua uma na fai i ai au saʻiliga o le feʻau tonu na e te alu e ave e lē mafaina e latu ma le feʻau lea e taga o e faapoopo i ai ia sisi au fasi mei i le feʻau lea a peisi uma lailuga ia tatou o tusitala pegofia foi le manino malamala ioe o le tusitala e iloa tapena lelei o ia ma lona valaauina ioe na a silasila la faafitauli le antulai mai nei e le o lauli faafitauli e le o le palemia faafitauli lea mai saʻoa i le tusitala lea o le au tusitala o le tapenaga o le au tusitusi faimai le tusipaia amuia ioe ua la lelei na ua vae o i latou te aumaia le tala lelei e siana ma taʻu lelei ai ma taʻu manaia vae o latou na foi ele lele le tala lelei ni mea na ave tala lelei na tuli le tamoʻe tuli savali ioe mai ana mua wane lea o tatou o matemi nei au tau faapea foi au langa tau te tilo foi le au talaʻi ma le au ave feʻau o le atu e ua iai foi ai si ave feʻau tau faapopo i ai na ia latou mea lē talafeagai ae tilotilo laʻi le mea lea tutusa lelei outou ia tatou nei tau o tusitala o le tapenaga tusitala o le tapenaga e faia i le faamaoni e lē faia i se faapolokiki e lē faia i se faituau e lē faia i se mea o se tilotilo iai fole le emotional i le current affairs o lenei faitemi tatuti ai o a mea o loo tutupu mai pe faapena le tilotilo iai ioe a o mea tonu a ua tau i ai le vaai ma moli mauina o mea na tatu e o lipoti o le faamoemoe le tusitala e tapena lelei na lipoti ma alu e vaai i mea o loo tutupu na taga o le lipoti e lē o se faamoemoe o se tusitala to create new stories e lē o se faamoemoe na se tusitala o se faatupu o ni tala ua o i tonu le tupu o le faanolagi
ele ito ta mai langa pe le wa ave fa pe o to ta mai ia le fionga de lipania le ai na mata tu atu ele lipania ai le valu va yeso a o nofo no foatu ma tilo atu isa moa from our window as what diaspora tuelu atu ala isa moa le wa manino mamara malama lona mafufau ele o le leina ta pena if ai tu au ta penanga le au tstanga ioi o fefu e ele fai tu au ale o vevesi ele tu o fa tu por tala ai le li putir tala o create le new story ai le ave le tala o tu lala no tu wa fau le tala na fono pai malafai na fono CEOs o le official pandemia ma foreign affairs ma le sui pandemia and yet ele sementu le anga tapinanga e fa tu au tapinanga ele sa o tapinanga wa tu yai ma fofonga o le tustanga yo aisia le lola po feo ave ia onga na onga fa pitoi la nei tangata le la u tu la mai nei le so se mea lava auto sila fo i sam ele ma mau te la tu na vevesi atu fo i ele vaenga o loia le vasenga o loia ale tatu le ma mau te le fo i na vevesi uma fo i vevesi lan me na vevesi o so ata mai tai presidente le fai na o ia ana fai ioe o so ata mai tai presidente le o fo i vasenga o loia i samo la so si loia la ta fo il vaenga le o so ale fo i mai tai fai na o ia le la na tele na fai tio mai loi si sini loias ele te tona fai na oe wala au se nanga ese o le tele o mata e mawele manino o le tele o mafau e atoa ese mea ale foi o filosofi de vanga fai mai o se le presidente le tata tau na fai o fea tua mai foi la e sau atala e pisia le mafau le meta o le fai tu au o le sa o presidente o le Charles wait your moment se itala noa le executive a Cecilia o fea tonu ate tuai a foi mena tonu ale na tupu i le officialoia ioi me tonu ale na tupu foi i le socialoia le tatu tonu wa te ia isiloia wa apia e tustusinga ma fai mai ia tala foi ale latu presidente e au noa ma se longo atu ioi o le executive ia po e mautofi ia po ioi aele o le tatou filosofia langa le ia e pena o fai atu samu e lua upu tatou te amatai tau te fio fe alo fai ioe o le ale upu fai a ina ma le manu malo o ina le afuai mea mai e tula mai so o le tangata o ina le leila e na te tusi le tala e na te loa me tupu o le an mele tupu o le tangata e falala lana lango i le tangata fai a ina o le tangata fu e falala lana lango i le tangata manu malo o i le atoanga o mea uma ai fatu le natura o mea sia u mausa o te tifia po ai ala le tusitala po ai fo i le dokta e sau na te challenginga o mea lea le fai ele i afua mai mea ia i se whaapea telentu pe i matitiva i pe whaapea fo i e au lei o po fea lava mele e lua mea tau te tipitiro i olea o le tangata pa ia ina ma le tangata manu malo le e kos ato ai mea umane io le na if you ala ia observa ma o tou e pipi i tangata pa ia ina to te fea alo fai i mea ia a le mane tu susinga
anchile ama ave esse eu tô ma fau ma meu fa por que tu la por que é feila tu por que era tu se falenta pena falei eu tá io na au tu te tama fai e muri le man la marisa io o le tāua ia sa moa o le mea nei. Tāua tele. Ia la o whalongolongo i le porkalame a siri un po o le ama. Ai vai fule nā porkalame. O te lo whatua mea te tūtu o ngā tutonu. No way. O te le pepe loa lau whalongo. Nai te loa le mea o te langolango iai. Ioe, o leo te langolango ina. Ia, leo te langolango ina le mea o le tangata man malo. Po te langolango ina ia le afoi. Ia le malo le so or the government of the day. Ioe. Le mawhaina tatu mai pongisa i mea ia. Ile mawhaina tatu o pongisa i mea ia. Ile mawhaina tatu mai pretend a mea o te tūro ngā tatona. Ioe. Pia mafi te lei lau tustala la wanga ia lango ina au fai ina ia lau whanga ina upu e lua. O le whaia ina ma le manu malo. Ioe. O le manu malo la. O le manu malo le pe tau whaia ngā ruenga whaparipale. Whaparipale ilea i le tangata whaia ina. Leanga o nā tūro tangata i tōru. O le fua. O le ita. Ia male mae o mena maua le tangata whaia ina. Ioe. Le maua le tangata man malo ia winga nā. That's our nature. E wansa te tua turanga man malo. E te le toe loto leanga. E te le ita mai whape. Lame koe te kai. O le nā ua ia te oe le malo. Pau le me whai oe. Wha uta le le. Wha pale le le. Ai whanongo sa moa i le au mainga. O te le whangaina ule upu a mea da several they were kicked out. I don't know. Ave yeri order to leave the house. Ese upu, ese mea. Ioe, au tau sila tutoa i le whainga o le order, le whainga o le tala. It was very soft, polite. Yeah, le avenga le ave. Ele isi ora malu si fora pe an faf. O tauna e tu mer faf. Ioe. E manino le lei. So o le va ia la tatu por kalame. I me o tangata tu stala. O le valan tau tatia se to ia ia mai fai tu la fono ia tau te mata tu ia. O na challenge meia. Au challenge meia. O te va ai o fea o tu ele chos. Ile taimi valu vai yaso na iai ia le pale mia New Zealand. Valu vai yaso. O se temi uni. Valu vai yaso la tua masina. Ise vai. Au le va ai la le tau executive. La le tau tangata ia va ia le chos. Le tau associate. Whangai la sosi. Valu vai yaso o tilo. Le chos ili asosi ili observa. Vai. Langa pe o le si mea le tele i eli tala wha pia wa alo pare mia i fesili. E leo fesili na lei na avele o kai ele toe e leo fesili. No. Le na manino a vaenga e lua. O le vaenga mua. O le solitu o le mota. It's a private place. It's a private house. It's a private home. Ele so na tu fo yesi. Tasi la le mena mai arikolia. Melea. El tilo le autositala. Le mele privacy o le tangata. Especially leaders o le malo. Yo. E tau te tilo le lei i le whaatawaina i taimi pānga noa. A whai mai arta le ai. Then leave. Arwesi.
ai le o tau whaatau anau malea, e le o mana o mia o tau, a tau watu la o lai whata ele ia tangata o le tutu, whapea mai ia o lai whata le o le ki ngaro mangama. Ia, si kau o si o mai kaya o leo ki whaka ele o le si ki ngaro mangama. Ai ko whai aku ai, e vai, that's very rude. E mea ko whai atua whatari si ia. Tasi ngā le recent mo mua na o mai ai ia, se tala ale fionga le lipare mia. E manino le lei. Manino le lei. Ioi. Po a whai ngā tūla whono i tō tau laulau, tō te tau whai tō laulau mai. E le e whapena o tūla whono a le atua, tūla whono moni ma mau. Tūla whono tātou. Le e me fole le tio tātou e ati ma solo. Tātou te ati ma toi soloi e tātou a tūla whono. Ioi. Ia langa te tau tatu sa wali e langa o me uman pasia mta noina ma io ma mai whapena i ai ta tau ono tatu le e whai maleava mea io e le foi la o sui le tala no whalongo tu mea i le tamaitai le whai mei o le lato whatonu director le li intia le nala e le ia lato a me na lato e vatu le camera na lato e vatu le camera e whaonga e le si tamaitai le asa e la vea o mai lalo le mele te tala tu mo le tapenanga ale tustala o fela se tustala e o ale se kem pa fenko mai fai pe pelo le inga fa pe io ta ua io mea ia o tou au tustala ta pena le lei ia mausali au tu tapenanga o le ale tala o tova ai ma mautinoa o fa popo ye nisi ona o agendas ona o mea ete au iai a watu a ngata ile a e i le tala ngata le i a le no ngofom ko fa popo ile o ona o manonga yo e tau tele le ngatu fa tustala vai tele i fa pena moso ki li se me ana nga o tanga te fele le ma fa ngal le me pis fai ai yo le la mai ia le mai fe foi mai Australia le tamaita i o Marietta ta viuveu ma mafi o le utanga tamai pa pena foi ia seu manu ma tamaita i o maina na o mata i tuina ma o mata na tiklea mai ia le tamaita i o maina e nate le lango ina le ave se lango te musu e fa ngale upura tulia ele tulia ele tulia ana batu tu walalo la ule vai ila ule tilo ma o to o mai to mata i tailo la ya e pe fa pe e sanga tonu ele upure o tuli pe sanga tonu ele upu o tu walalo e live e se ia manmele le anga fua le upu o le tuli ia pe le fa palangi o kicked out le that fight out for isa o le fai ko le oka ku ia an te mi o taulonga e te pi o me foi e fai fono pe fa tu raises e fai atu le le tala ile awala sili ona mama maulalo le tala e batu isa langa foi o tu ia manga samu ana o nui fa ele fa pena e tasi alfa o te avesi a luisi lo a pitai wana nia se temi na fesili o ye se sui observa o i si me lima faftai o le na lu le forsanga o le ale forsanga ia fa manino fa malama tu ile observa le ita ua o le mea na ia faia ele fa ta waina ese malo fa tem kalasi langa lela o to mai nei ia mai le foi le meo le saulotonga yo le saulotonga o tanga tu stala ai e ta wono fa tu ia te o to le chos na le wo va e tu do mai le to fa joina foi sta meta i brestene e pino fa ia la Saul Prestene
ele ai se mela ko fesili e pleskenge that's personal ko o fenga ke kuai o fe o yelu ngona I mele a tala presidente fatali se I longo executive o mea mamana ma mesa mea foi na upu ai I le presidente o le asosiloia samo o le oso ana ia faile mena uia ele longoa atoa ia io to sila mena e fa pena alo mea o le foi mea foi mai ua le ua avele le foi le tala fa manatu fo I autostala ia mana ia le privacy tangata ia fai se fato esenga pe afa maonia se tu soli tu la fo o mea ia le ua mai le ua fai le ave I ale chores e lango ai ia fatu mau pe au nanga ale observer ia pe afai fatanoanga mane pare mio Samoa io ua tu alalo fo ia le pare mia ia fa mutalo le vavao mo se temi le tu mau vai le mela le u langa upu o metaua le pe ua ave se ora tala le li o tipi o tanga vai le ua ave le fe au se va tu salo ave fatonunga aisa o le loa fai upu fai mai le lilo o le ua ave ia le tala ale chores I le pale mio Samo ia fa muta nei loa fa fanga o tau tala hei auto va ai le taimi na fai ele tala le li pale mia ina ia malama le suira seva ona ia tu ua lola ia le ole o le no fanga nei tatu mata uma ia it's very polite in a nice way ave vai le tala le na me nei le li tu stara le ua ave le lango le chores ia fatu mau pea le au nanga ale observer I fataranoanga ma le pale mia o Samo ua ave foi io le tala ale I le li pale mia ia faamuta nei loa ia faamuta nei loa lau o fionga I le pale mia tu mai le sala ale observer ma tu te fai atua I le malo mau sa io so pe o mea ia langa o lea e langa o telo isi au tu stala ia la tu te langa ngoina le tu fai ina io e fiu e fe alo fai tala ia u tala no tu e hala na ina fa io ia no lo mai tato malo nei fiafi ia ma te mo stemi ia ma te tu e tata no tu I mata puia ia io mai la fionga su mai la sunga le scofa fionga le matua ma lor flo monuia ma lole tawata I fe au mga luenga ia wa mo fo le nei apa no le ia e toe fesota ia I to fe va ia ia ile anga le lei o tatu tu a fataro fo mai ile atu fa mole la fionga la sunga I profa malole kangoe la sunga ia o le fonga fo I o kako po kala me ngi yasu ia e fa malo fa tai fa malo fo mua pe o masangi ai ia le fo uma ngai fa ka o ko vai nga uma ia o a wivi fo I o fa so ngi yasu ia ka pi yama fa kasi I le vaenga ia a le nganga le o le manatu ai ia fa kai ia bangoa ia fa kai fo o lo mori mawaku I lo soifua o lo mori mai pea maua pea le pole fa soifua le tua I lo malo le tino ia mauli ia e manatu o ngai ma o lunga fo I male nganga I kulanga o ngai vaenga ia mai se felo inga ia so ia pi yama kulanga o lo fa ka lo fa mal fa kulima le tudu ia o ngai le manatu ia ka ko fai me fa solo ia awala mo le vanga e ka penga fo ia e ka ke na fo se vai o ko inga so songi pi yama I maka upu ia o ka ua le o nei vaenga ia ai fa malo fa tai ia I lau sunga I le swafa
tau lili te sau o lea o te talanoa e lua upu ia o te whaongaina. E a fua ia malama nei. O te whaia ina, ma le manu malo. O whea lawan me whe aro whai iai e tatu talanoa. E pau ai o upu e aunga iai ve singa o robe vesi. Ana ta amata i tusu singa ia ua sau. E leo toi nā matelaina, na whua e whaitau ma e sila fia. O le manatu o le fionga le li pale mia e le o fesili na mafuai o na ia avertu walalo yo ina ia fa tu uloa le la tu maftanga mane observa e le o le fefe fesili ai o tu langa o le leta penale le ile observa o la tu ta penanga ile pena le e o ai va ai le fa le foi o vainga mo ta amata le vainga mo le o le asu sila i fa ma fau o le o te fa nga ina ya u le me o le upu palangi fengo fie na budi manisi trespassing mo lona lua o stalking lona tolu le si upu na e lona tolu ai le ia pe ua fo i lingole mea ua la asia le tūlanga o le privacy o le tangata. Io ua pio vainga nai tolu. O pio vainga mua nana au mai le fionga le li pale mia. Ona ua le o mawhai i tapenanga wha le mawhau. Ale a newspaper. E le ova ai le privacy o lea ili atose se 10 minute taluna tau nuu lona fale. Au lea o le upu na whaonga o so sofa. So sofa atu ele au tu stala. Invade, ia, invade le privacy o le fionga i le i pare mia. Pei o ta amata le mele, se e sila i ai le asa wa ai i ai fa commentator, a political commentator i le tūranga lea. Pe e tau iai sa whaina o whai unga a le li pare mia i lon tūle matūranga lea. Ia, a lea foi se whai unga le observer. Na lato turi mata i ai i le whale o le pare mia. Even though they realize, no, not realize, they know exactly they knew exactly. Sure. Ya si a miso finalo le vanga le. Okay. O le fo ngai ka wai fo ile. Si le mo le fo se kulanga fo se vai o lo fo ia kulanga ile vai nga as a social political commentator. E langa kele yo be involve ko kongo le vai new le ma nga sambi le involve vai le kula fongo involve vai mo me guidelines involve vai ia mo me ethics ia ma code mo me pe nga e kele yo vai nga ia fi kongo i ai le ve ai foi la mo le kulanga fo le fa le va o kangaka le vai new ngofo fa kangaka so ba o le ka ua ia vai nga ia langa le kasi se mele e ko le fi kongo be ia logo winga aku le me ka o le kula fongo o longo winga o disrespect le kula fongo po illegal me ka illegal entrance por trespass i kulanga de mfaionga ele i organizing mo va pe duaku so longo winga that's law by law ngau ka kia vai nga effect e kilo i kulanga foi le la ko fakingonga la ko ngaluenga le angwa fale ia male au fakingonga fo i la ko service fa ku skala po o afifi ko ngaku langa o ia mea fo nga code of ethics ia ba code of conduct fa ele legislation makula fongo so vai nga ia fa liu mai la i kulanga o isi vai nga ia mea nga ka uai le auangi o kako va ve oso kabalea wa kele au ngaka fo na le pe e va ve kele le ia le criticize singles issue
Ale o malama I me la ya fifi e ko kongu. Ele kasi se me o fifi e kongu. A fape disrespect o e kanga kai de vai ni ngofo fa kanga ka soifua. Ya o ingala ke respond ia ma react anga ia ia kau mo fai inga ia fa ia kava le vai nga a kiro me kau loa legal ya la fo ia kava la ia kongu o ai de o fa nga so vai nga ia e kau ki kilo ga e awole le kulanga fo le fa masingo ke lo kaimi ia kako ba malama po a issue la involve kongo me le o le issue mo it is an invitation to to enter yes so that's a legal side of things yeah or lesi part like wai la lo ngame that's a private for le place private home privacy was solid invade was solid the privacy of that so o ele se me ka ke for up and down and kulang baba o le vai ngala ki dia so people ka kau kilo le ka kwa sawa ia ke vai au pe inviting oi so that's arrangement if file le va new ngofo fa ka so fua o pai lo ka wai o vanga ini so nga fa ia me ka ko nga le so nga 5 o ka ko me ai le kilo le issue a fa ele fa manga protocols fo le de la fo iku o ngar ku langa le vai le effect ma code of conduct ia ma ku langa le training ia po le fo ile anga fale la focus ai la ko media la le ko inga standard la le media po la site la wa o si vai nga ia fo ngale o la afengumi ia me ka o political agenda ia male a fo iban be ka o personal ia makulanga fo le a fo ke ese fa le fa vai inga o se o nganga ikulanga fo le kulanga vai nga fo le ka malama le staff ia fo fa ka ki ai guidelines ai mangingo la nga me lo winga la ele se me pisa fo ile la la mo kingoan me ai so le kula fo le alu se arrangement le ai se fa lo ma se respect ikulanga ole invading ole privacy o la foi o skangaka o le fa ko amalo lo ele ia se manga mani o sa ole me le vai niu ngofo fa ka so fua e ke le fa pe ka mu mai lo kangaka nga ke ya le wa ba o ke alu fo ke kala ngo ia that person or kangaka they need time with their loved ones o sa nga le life ole o langa fa so fua ka ola o lo kwa meet o levo ke ya o nga fei lo ile o ainga o nga kangaka le ainga kangaka very close to him e wa ku se fai la ko kala ku le ava mo ye for at least ku 24 hours e ku ele ava mo fai kala le ainga ma mi tai o ko nga be fo gale la ku malanga ave ku nga so mai that's invasion of privacy ma le disrespect o le privacy o ngaka ikulanga o langa ya sa loto malanga ya kau e ku wai le ava mo and that's life au kako ele o fai un kako o ke na single kulanga fo gale o le kako fa va single ko nga time and place there's time and place for everything ele va pe fo ngale va pe kako o fai mbele pule kako of course la uma faka oko laws there are laws ala fo o ye mo me wa fo boundaries fo ge operate laws ele so ma fai o sa ngale be so le ila se me va o fu I think fai ko ka mai le li pale mia ku langa o le invading o le privacy o ia ma longa ainga ma loved ones so be that's fair enough umanga vainga fai kilo disrespected ku langa le solely the privacy but me ka o le unlawful entrance well that's clear nga be le mo fai le ska ka o nga me se ba nga o le lone ku lo fai ai ia pe ke la ku fo ese la agenda la ke la ku moi ke le o adu la lo fa vai o me ka nga fai nei me o
kuskala ia ma reporters lau e anu o pule ha o le fai so they say guidelines, they say the code of conduct, code of ethics e run o mai aka ko mea e fa penga fa ngorngi o langa e le fa pe foga le so nga faia ma so nga soli le vai ngi ngofo le va ka so fua e ka ua le pat le ya e le ka fu langa up and down le fu nga lu nga la lo e fu ka la ko ai kilo effects kilo effects aka ko mal malamba effects o nga mangi ngwa le me ya ka ko le e lava le malama lava le o nga malama ngi mea ele so fa ia le langa ngai e a fo ge ye o nga kwa oi ye a wala ma a within the guidelines is ka sa di va ye ya ala le fa kali give the man 24 hours lu aso se mi te molong ai nga ma ka ngaka bo live ngala ko ke ya fa sa la ko lo fa ia la ko me ya nga aku lo le ai le o il me wa fa o coach nga umang fama dai ko mo le run so se nga duwe nga ba lo na ye coach run dai ele fa nga il private place or ngaka la ye afa business political business or government business ola umang ye fa lo ma lo fa me nga ne se ba nga ka e fa ngi ese langa agenda nga ya ba nga ka mo kwale la wale o nga ile fo ile angwa fale be ka o media o nga fa ya le nga ya ole so sa ko le vagale mai ia e peila o tasile na fa vai o le tala noa ale fionga le li pare mia ele o ia se fia fo le li pare mia a me o fesili ngia ia o seba ele se fia nes fa ele se fa mata o fesili ele mena a o le ia peila o code of ethics de ke tano mai ai le ngata la ile me o le invade o le privacy a le fo na tau tino le li pale mia ua tena ona li liu ane la ia le tapu e ata o le compound o le fale pa mea ua papena langa ele o le fofonga o le li pale mia le sa wetala o tino a utara moni matfa maoni o le tapu ea o ni ata o se fale po ni ata o ni tangata tatu te feita wina o le asa o sila ia pa commentator i me ele pia o le whakanganga pai laws illegally or legally or illegally le ai mana mai ka me kaung fai le kaung fai wa vaku mo bol whakanganga ya ke oi o la ia ka ko o me o mai ka ngo ia man be foi le ka ngo mai pa mi ma ba ku ngalu ai long fin ngalu ku lang al vaga it's all in the constitution por ka ko fa vai lai ko kongo mo me lo se de kai dai ka ko o la lai mangingo le vai nga a foi le ku se fa ka nga ka mo pu lo waka ele fai ele fai sei va nga la ba ia ku langa fo nga le o like le public place yes ese me ka o le public place ese me ka o le private ele se public place so e apalai la loa i vai nga apalai foi le constitution ia po ise ia ku langa o ka ko o laws like kai dai ka ko o sa mo la lo fa vai o sa mo la lai kai dai and of course o lai ka le mangingo ele mo fai nga la ku o le private place la ku ke wa pupu e ka wa lua me kupu ya oi o le kule oi mo lo sa o le nyo vai sa o vai va pipini mai o mo ke ya le wa ya fi ai fo ma ya fai ngai ai sia la nga la ke lo ala me le me ka mo fai la fai so lo mo ngala ele sempre foi ngofia yo ngande se banga ka le mar mala mai a fo ke kulanga o kwa o le private mal public a fa pese public place melai of course lai la lo kula fo mo sa mo fai the freedom of press freedom of information the freedom of for le o kulanga fo le o fa makalanga
fai lang ke kele au kala va pe nga fonga ba fi nga uma issue le pa fa pe ole public place lang fa ele me so le ya la che ele fa kan ka upu ku le pa se va nga fo ya wa twist ya mai no isi fa masingo nga o ki kilo le ye le me le amba mai si foi nga ka le ma lamba kwa o yo me ngai pe yang fa ya kur kala mo of course la ye kula fongo ai ye yo kwa o la fa wai kula fongo ile me ai ma fai ma le be ma fai so a fa kingo la le me ye e mala ma le po fela ku wai po se private po se public so ile public la bala ko of course if you work nga kai fai mai ya ke oi pe ai ku le public ai ka ofi la be o po e me ele ai se fe au nga ka nga langa this is a public place like exercise I no right if I no freedom if I just going on there I saw ka fonga le onga fangua like o le private member fai ba ke sal me le ai ka ngoa fai ya nga la lo le mangu nga lo wol awa ale kudia o sasa lo ulu ya nga ya fai nga la ya ke le ande dia ri mai pe o vai nga ya ka wai le ka ko mar mala mangi me ela nga fa ka me se ngo fo ka ko fa ka the law is clear makuwa ki le law ka sabri vali ya ele ya se this ele fo se fi kuiai ya ma se kula nga fo le ka ma ke pe ma saro le si the law is there o ka wa nga kula fongo ka ki sabali ya pe la nga fa popo ko vangale Manaya. Tai mole vang mo le o le faciale ni pania. O le watu ta mafai la asia ia lona fale nofo. Lona private home. Ele o se public ai o le o tatu vai do ia ia tailunga o tama tai tu gate ma le o fai ia la to post. Fai ia la to susinga. Ia tasina me tauna na ave ele vai yo tuna o le mai se fatangan mai tanga o ninga le ale lava e pe menta mata mai ai so se me afa pe o tu stala o ina e a vinci le tini por fai lo tu sur palmia po ai fai fa mole o le mote fio e ele malo le mai fa wa ta si le excuse o mai o le tamate tu stala la tu fa fo e va ver e se non valele na mafuai ona watu ioi o feo iai mo meo o ala me pe fa pe o letra no ile ala mea e arrange ai face arrangement maltu stala lea o te me tau ai male but at the end of the day ya o sa mola tu pon mea o si o manga o sa mo ila na nganu e ia ana ngai fanua o lea o fa alo o fe fa solo tu am fa pe o mea le media ka ngai ia pe vai nga se vanga o te fa popo ia le vanga le vanga mo vanga a ko ale a ko le pa pe nga sa mo they have no argument langa clear le mea langa clear the case e clear ku langa private for all place ma le public place la clear nga vai e clear for ku langa fo nga le invasion for uninvited yes by law so le se me se fu le si manga le ka fa dia ni mai pe nga sa ngo pe le nga mention ai a kongo ke ka o ye ole o kula nga fo le ku inga fa pe le nga ka u sa ngo mai fa pe fo nga le bo fefe pa le mia e facial media yes that's a political bullshit kula ula fa fo nga le tinu because o ko nga ngai fa ngai ko nga ka fa penge ni ma fo ma ngo fo ma twist ma just like this other fellow lale vau mai le siku ngo fo ma twist ma me so wan mer nga le o ki ngai so ka ko ngu ma le integrity o ka ko nga ka ikulanga ole mori mawinga pe o kanga kai ngofo ma twist le politics inga ia ma fai o nga fa ave vesi ai me you know esele le mudi ai kanga kai loyal ikulanga o langa pule nga sai ai
So that's all rubbish to me. Ia kau kele o koi pe o fai aku. E modi ma winga fau ko inga pe le malo o lo kulai mar ke ningai. Makua i hiu al pa kua ka ngai ma au i ko ya mga ia se kala po se. Po ale la comedia la le fa sala mo la ko fai o ka la ko. But au ngai ko ya mga ia ngi bele twist mai o lunga kulangal kom fai fu moli mai ia le negative politics, corrupt politics. Fu ngai fa suka ile tunu ma kom fai como fai e fosi mai como fai fa malia ka inga ia turn around ma koe fai mai koe mo se alofa. There's no more love. Le ma se alofa koe mo ka sambo o lewa mori mo ka sambo ia me kau ole kilia mar sao ia mar kuluku so we had 30-40 years of crooked politics, corrupt politics. Long winga lai mga la mga lai ku se mai pe si ka ko fa o mai pe pa lo ko me ke o ka ko nga mga ya ko sa poli so ya. No, si va nga I mean Samoa is rising politically. Or sa nga me. If Samoa is rising, ma-aware, ma-wake up, ikulang or fa sa nga i man be ka o corrupt politics. Yeah, so be it. Lo wakar kami. Ele ko ye fo ya se si fo le old politician le mala ko corrupt politics. E mai ko wang ha wa ko ka ko se mai pe si o se ko da nga se ba nga manga yas ka ko ba ka nga sai ai ale ko because it's all political talk. E manga o fa sukai mo fa se e ka fale ma fo mo ka it's all emotional psychological tactic. Ele ko work. E mga ya pa political tactics for nga le tactics for nga le mga ya alang they are corrupt political tactics fa pengal sa ol mele fa upunga nga li so lalan me ko yang alin ko yang mga iyo. If I were lauli and malawa wa ko eternal pa ko ya wa eternal pa ko forget the rubbish negative. I focus my one because now Samoa is rising politically, and the people are now lewa maka on a fear kanga because o lewa wakule attention ya lako wa mga ia o kako kanga. So all this stuff lele mele fau mai lesiku ia lofa le fanga malo our lover ne ikoi kanga ia pe mga ia kamo ile dimba ko mo polo le le awa le ko fa makako sa sa we focus on the price, focus on the goal le ka kia ya focus ile aki nga e ka ko kanga makako kilo ile kulanga le wa maka ngai ka ko ikulanga fo ile or kilo inga ia ingo ine valea ma mea fo le pio corruption or focus ako nga this or fainga malon ngai ia ko afo ile kai ma kilo ia fai malaka mai fusu wa ai langa lai o la ulu le afo ngai o le ngaka ele imau le ya le ulu lai io mai ya ko ngare ai ka ua le mea aua ngai mai mau e singa ka mai mi ngoke al malo and of course o ke supporting al mele ele kuskusinga va ngai I really 100% support the mele fa la audi I say he will set an example put ilalo longa vai pensingi bakua I ka ofi ai ia allow ka ngaka ngai e ka fili sa ngoa pea o nga ye ka ngaka lai ngake fa nga nga fau kele o mea e vai mangua fa ai mea ka ka walu mele uma ngai mele ye o fo in kuwa ngoa I wrote you made the mistake before with Naomi, don't do that again. Awang ifaya nga because or kay allowing snake nga come in. Yes. Lenga paitay oy.
pe ngo fa yaku the whole psychology of life fa pe kele kanga ko lo ai nga kanga ko wo o snakes uma nga snakes uma ai snake laka ya oi fonga le paitinga ai for snake kasi pe do pe ko o ka snake ko sininga lo fa ai pait oi so ka wo yo vai nga so never make that mistake again la ufionga le la uli male toa you did that mistake before with Naomi. Forget it. For Alikua, I want to allow any more mistakes. Allow waste snakes to go to yeah. Malo, falta tele la sunga sofan mira. To tele yo o le point lo na lua. Na lua nei pe o meta ui na fatu wa ile manatu le parmia. Fai lo na fai unga. E fa savali ia le afseva. Na tere yo le point lo na lua. Ma nei si mele na ni na lenta tala no ai. Tasi le me lua ave fafo. O le mafua anga o le fai atu na le fa ngari opportuni. Yo le puale fa nga o tuli fafo le afseva. O no le fia la le mele wa repeat mainga mele. Ai leto ave ato esta manatu. Le ai ma se vaenga whapea i le mawhauwhaunga o le ripalemia. E na te whapapoleina ia I whesili. Le lei tatu e tala nope le melea. Ina ia whaamana mama pe Samoa. Ma ia I loa le atu. Le ai e lo le mele na peiche e lunga ia le tulinga ia langa ia kalilo le upula sao. Le ave e whapole le observer. E leo whesili. Io e leo whesili. O lea. Lua umantata no de point mo mua e umano lantata no mele tao o point no na lua na mafu ai ona fight unga le parmi to so no ta si mele o ka wale mele wa pe le ka wa dia me ku la fo ka le wa ave le image fo le fa fo va pe wa fefe parmi e ka ko nga fefe va pe e pui ai ma pe no dem ki dia me o le disrespect mal illegal fo le entrance magkulanga fokale uninvited o nga pe sai le nga so na kiria la banga kulanga nga I ko mo fai alo pe lafi makulanga ofisini fa por kiki va pe ya kula epa kilo the history o kamal o le fionga ya laudi no kilo the history fa por kiki o kan kalea ya kakalgoa nga fengo fie Mali kilo ile history rakalea le ai masesi o le wali ina se vangai kula epa mga omi la kalonga history ile involve me kakale me ko por kiki ma involve kulanga foi lea ole ka maria aki maria kulanga vaenga ia fia of sanga o face ia la auli makulanga o fa masingonga Morianga fia ni Morianga o fiu. So after my life fefe la uli kaliba no that's bullshit. O mo menga o meu kala fa por kiki fa leanga ai kulanga fo le image. So lo ngovinga la awonga yo ka ia ka ko ulvaanga le that's all fo kale politics for the dirty politics tactics inga ia fa leanga ai ia ngofo inga alauli ai kala ngoa ile me ka ole ila ola uli ku langa fo galo ngai male kamal dia e ai masesi ngofo kongole ile history sa mo e a fo ngai fa kusa ia ile kamal dia inga fa ia la uli ale le hadu le kauru ale le manguia fa manguia inga ele kua ia ku langa longa o ngosai makadia ke le me mo ele ogi keloi mo me ki ngaki me yang fro ko vanga le tenga ya lau it's all nothing ele ka kai ele la ve la lo me ka o me o a fongi o severe a folle le storms fa por kiki ele la ve ai la lo le ole a fongi ole api ala auli ya me ya ele angala ve ai mo le von ki va applaud le bang fa ma vai ma por kiki le ko mai le o mai fo kulanga le
so longo winga la so kilia nga me it's all politics ikulanga fo le ko fai fa aleanga ma ko fai fo ngi lafo de leanga i lai ku para lai mangingo an le ke o le au ke supporting mo mo ma winga ya mo kirikiro ku nga makua i se laua pasenge lo lango inga pawale me ka uai inga ia ko mo fai fo le wai eu foi lá o kalima de chos le kalima de chos ikulanga o vaenga le but ingongo iko kongo o la media sem la members ka ola ye vaenga le mai iko kongo members of George iko kongo la membership there are ola ye members of George ola loyal to the fainga malo like the team are very close ya la kulanga vaenga akalangola protocols ole job ngala ko kalangola very close I pare mia ma fa fo ku nga kulanga balanga administration ikulanga ole process ma protocols ya afela me ya nga vaenga members ngala jos they're not doing the job yes esa bela le focus esa bela me fa mo aku kopulo me fa penge ya fa dia de bela protocols of course there are protocols like okoi le se protocols e fa ya fa address the issue ilonga angoa fare ka ua ya onga kako fiku unga ile o manatu kulanga vanga le langa esa bela e mo body mai ile le fe aulen ka mbodi e ko le observer iku langa le disrespect malelea ma ia o ngei protocols pa fa nga ala ka kia ia me ia pe o ka fa ali mai le jos ku langa kirkilo fo le privilege fa le fa pa le mia ma ku langa le leader ia mo me fo le discretions iku langa vaenga ia lai ku kongo ku la fongo fongi randa ia le chos la ko male va fa le malo male responsibility ko langa fo le o le so soangi ia fo I administration el malo fe u ka ma ia vaenga nge internally ko langa fo ka le loyal public ka u ia va pe fo nge o nge ko ngu i po nga fo ia ko ngu ko ke le section for because kulanga media specifically for the politics assign ala ko fo ngale la ko associ o fo ngale ngai affiliate mal administration ngai awang I mau ese ia kulanga fo le ia vanga le ngakai informations protocols our advice be fo ngale ka waile ke minga o ka upula e ka ua foi lale e se political advisor ale ia langa ka ko political advisor yo ka sia ia fakwa malo ia kulanga vanga le ia fongale organize ia ngai political advisors e o ko fe so leaders ka ko malo because we are moving up, we are rising up I kulanga vanga le e ka lang fa ko mo vanga nge walen fon ka ko kula fo ia ka ko leaders political leaders o lewa o ke le ia le afonge responsibility le we ngai mal kulanga le level o porque que le wa face ka ko leaders ngai mai kai so lo winga la hopefully ya la kirkiro el malo I kulanga o le afonge o le kulanga fo le fa kingo se ngai political advisor so angi fanga malo kulanga ese mai lo ia bakaudia bakaudia pe fo nga ku ngu ko ke yai ngai ku ma ke yai ese legal advisors ese me ka political advisors ele fere ngai nga political advisor male afonge male legal advisor nga lu fa kasi inga ia ngai kilo I vaenga ngai ai mesha inga fa ia vaenga fa administrations o so ku le vaenga mana ia tau ilin mele ua tau iai ile chos pale la totali le la ua tala noa all of a sudden kalango protocols all of a sudden
lena fa valu vai aso o ele para mia New Zealand langa e tatile yo o le vaenga lona lua na mafoina tupu le mafau ole para mia fatulai newspaper le vaenga lona lua o te tonu te e baba aia e fa de mafau i le mele a faila e ni protocol sale au tustusi ma tustala ma me se foi observa la tu ma la tu vai le chos na mena le fisa nga ruenga i tangata ia in langa o le vaenga lona lua le mele fatula ia tu nga me tonu ale leanga le tapenanga fa o popo ia ia la tu agenda ai le fa tupu le mea ai le stara se o pe pelo lungo o le vaenga la tatio e munuri ai a o le nga ruenga la asositusi tala le ala uta failanga mai nei point le ma sa tau le parnia male amina le fisa nga ruenga i tustala ia amina le pe o la ko protocol si e fai o le aulo ia la tu ala mo le fisa nga ruenga i mele mo so fina ngalo fa mun ka wale mele wa o e lau sa nga kulepa o ngaya se lo nga kupul me fa ko a move akanga ole malo people ole kauki ai o fai nga nga bawa o e fa ko ke nga bawa o e fa ko ke ale opo le fucking ngonga o lau nga duenga i kulanga fukale e maki ai i le puipuinga ia male admin male fucking ngonga e misia e kwa mama mo kwa mama mangi vaenga logunga there's a lot of work fungale e kilo ia improve ai ia kulanga vaenga ngi ile faka wainga vaenga ngi lewo ka ko o mai a kai mi lewa maka onga e como fai exercise male power o ka ko leader inga ia kuku ai mai ka ngaka ia fai nga ruenga ngaka ia malanga vaenga inga ia awange i koe fekusi ai ma kusi lima pe kupu se mea ya pe langa o fai pe nga o fai le mele ngo fa mo moange ya olai ia members ole jos ya nga ru fa kasima la nga ru fa kasima mala auli i malanga team malanga auwa ya fonge advise them according to protocols kala mo ye me kau fai ya wa menga e mo e le fa peke ku pu se me e le se me ku pu nga a fai le nga witness aku ngale ku langa fo le e ko inga from overseas ia le me nga o ku langa fale kom o ya or kai ko or ke le 6 weeks ia ma happy na nga me ale ko fo ale ai mase media fongale outlet post media personnel e sa we fa pe mai o lalo fingalo al mele le ko ki fa ko ingo i ke wa ko ka mai a ye de mele ko fa mo ma fongale le ko ngol mako code of ethics le mele ko ka o mako protocols those are the kind of advice e ke ka mo advice ele liga on kakawo mai le foi ile very critical side fungale or kulanga bele kupu o le ka kalango ka ngaka ile ka ngaka 6 weeks of fa ngai ma fika audio health valu vayas lan mele ele sa ka fa ma ka fanga va ku fa fonga le tunu nga sau e si mai inga ia kau mo fai fa le leia long soifua malolo inga awara kau kuainga o kanga ia mawalonga malo si le tino o le mauli malonga nganga i fa malos au i kulanga mei lea kau ke kalangoa kanga ka life struggle o lea foko fo i mari fale mai he's not 100% i kulanga o le mauli o le tino malanganga me ko ngale ka ole you're kicking someone while he's down me ngai o mai lo nga do nga fa ma fo ku ma fo la mo de ko pa nga i mele pai e ka kero ka ngos ka malosi
Kako uma kako o uma I fa fonga ba sa mo ma. Kako mabai uma. Mari A ngai mai. E ku ese a ko vai ruinga lo soifua I ku langa tino o le mauli o le anganga. E ke le o koe a ko ale kere koe a ko. It will take another 8 weeks. It can recover. After 8 weeks, ngai mai. 8 weeks, it can recover. But fully function normally. Ale wo aku yo. Faka kope aku me olai mai. He's not in his own mind. If I any decision for pair. But the lape a ko nga le fifi ko mo me lape administration ko inga. Lape kulanga foga le protocol fa pe kulanga fo le of so ka inga ile medium da penga lape arrangement ya lape kilo ile puinga mal protection ole afoga ole health ya male afoga mal so fu mangwi or ka ko par mia ile yo o ise ma fo nga me nga la ko ka lai mai lai fo ko ake aku adwa kula ko fa ko inga me he's not on his right mind. If I any decision va pe and much all critics there waku. From the negative. Va pe kako uma anga wa ula. Ele mo fa ngo kari wa see you fully recover. We need kilo va nga yo. Inga fa ka wa ka ko ngaka. Le respect. Give him time to recover fully. Il tino le mind ya mal soul. Ya, on ka ko le fa vives. Pe fa yo la ko ke le o fa yo ko afeku ngai ia le ma fa fo le ku langa me ya o fa ile kai mi mala kai. Pe le nga ngai. E bo modi ko ile fa uma ko ka le va nga le ai. Ila upat ole afongi ole le ma fa I le kaimi o ko mo fai ko inga recover ia ka ko kai recover mai de pua nga sa yai ele isa weva ka fa o se mea no mo si mai ngase sa kali dunga sa wala au dunga kai I le ka pa usili ia lofa mai ko mo moli mai lo malos ya me la ngai le fa ka wai ka that's respect le umakua invade lava kako ngaka male ai se respect le vai ngalo na lua le o mangingo vai mo mua na len patula le observa le o vai ngalo na lua o tam fai invade ia le privacy ia ma ia tu tam fai sofa ia alefta tanu manino lan vai ngalo na lua Leana manino fa mtalai. On me le fa tupu le tala ili tupu. On me sili nan fengta. On no nofo matusi le tala. It never happened before. Never. So inale fa peo le enkalo na lua le o tatanuanga. Now these are the main two na laina na le ko ele afo. Yeah. Ira ele asolea. Me mua malona lua lea. Ua no nofo la observa. Matusi le tala. Na fai le fono. A CEOs of the Foreign Affairs, male pandemia. Male sui pandemia. E winga la I fono e fai mai. Ai tali mai le CEO ale. Le ai ma se me fa pena tupu le lopo fe me na mai e tala. It's nothing happened. A leo e lungo le ea, leo fai tau mai le la lolangi. A leo la mai la mai ne pe a mai e tu ma fale mai la tu wale amana ia le ama. Ase mai me e fai. Ya, sau sila fa ma fo foi. O le kangaka fo le sorry kula fo. La ka ke le kala go lai ta ngai vai nga le issue le pat ko wale wo ye lo sa nga ma le ka o lo nga samile. E ka o kon me ka o illegal fo le arrangement ia po kula nga fo nga conspiracies. Yeah. O mo veo 30 political conspiracies. E fau me le maukingoa ia ma fa kingo ai le o se kulanga e fo ua ai ia se marusi anga ia pe fau ai se kulanga bombodi ai se leanga iskangaka
mea ngai ka o conspiracies so logo winga fa your conspiracy o yesi nganga I ku conspiracy le inga ia fo ngai bomboli se ku inga ile sunga ile li parmia ai le mau kingoa. That is a crime. Yeah. That's a crime. I lalo kulanga o le solu kula fongo o le fau fongo mo me conspiracies. So longo wingala o me conspiracy o fau fongo le anga me fai e o e kango fai without any evidence. Wa conspiracy so le upu nga o nga ko kongu ka longa ngi fa por kiki ari kulepa. Yeah. Ale leila o fau conspiracies. Si leila o le pulo ya awa ke sau ke involve meio por kiki. Because ole center point nga me politics. Olo como fai fau mo me conspiracy because most of the conspiracies it work. Most of them worked. Most of a conspiracy fau wele o langa fa por kiki o politicians. And mesha corrupt politicians. It work. Ya pe or kalabasan ya ka ko ngu e bo ya work ko ngafiki ai le umi. E yen kai me bo wai. Ya ko angala fa investigation or mele because ele se kama email mele o le fo ile ku inga o ku langa o vai nga yo mbenga ku kupu ai le kupu longo winga la fa fe la ya ro yele isuma what sitting how far o le a lo issue nga ma ka mo fa investigate ia longa kongu malonga le kongu ne ke wo fa ya ba ko follow ko le ko isi se kalongo ye but that's a conspiracy, that's a illegal for a move e foi como foi fo ai se foi nga malo se si pe ku I ai se kanaka so ka wa kele ia va nga ia ka ko la le ka ko lo e como foi la le ko va ku ka ko la por lo le e fa ma singo ai mo di ai kanaka fu nga le fa le anga I kanaka pe ai de any evidence o mo me conspiracy e fau po kala faku e ku inga kanaka ai de mongi so longo wingala ia karsia fo ia ku vai dua ia ile sui pale mia makau ma fai e fo nge follow up le mele inga ia avea makau ma vai nga fo le o le kula fongo langa le fa inga le fo nge ile ia kamari anga o pandia iku langa vai walanga o me afau se me fa pena ya kau ke lo le ia me langa fau mai Yeah. I kau ke lo foi kanga le behind I faungo conspiracy they are part of it. Yes. E ala yonga fa leo mai lunga public ia kau mafai fo lele criticize ile se kako pare mia ia makulanga la yai pe ia mafai aku a fai lape official pare mia ile from the very start. Well, la lambe ala inga como foi continue for conspiracy ma o fascini por lambe la fai but o le lape mai la makanga o fese me sau par mia I fa fo le lako kai ala ngofo ia la ko ai le o ka penga le me fascini por la project lambe como fai como longo o pa ia la skula wa lai makau dia o nga fa senga le nga o kulanga fo le o le private male me kau o le political business. Fa le fa penga o fai e la combe e fai. And in fact, no fun so ye le sui pare mia. E fo ke kilo vai nga le ambesiale kilo fa so fai lo kusi. Le ai o me ala o ko la pesa kaunga ko find out mo mua kulanga o me ko fai me le il protocol le fo ele move se ma lo de vesco coupe a ver que malo ale ko ngofo mo ka fai ko ngai be from a single ai ko ke fai ko nga do nga ya fai o mo winga e ka mo follow up le sui par mia e a fo ngi ele sungai ya songe desa ku yele le road o nga ya ele sa fu ele pe mo fai ku ka kalanga ele sa par mia le so rupe I
pe sau ka fa ka fanga a New Zealand no e sa nang sau si mai lo winga e ka kau fa ka o la fo ye mo meo arrangement fa avao ma lo I ku langa o notification o ku langa o leaders I lea ku ngu ma lea ku ngu o langa ele o alu as a common person la alu o le leader pe mai e makua ke lera ya kau ma lo le sau e le kangaka le o le leader o le sia ku ngu e kilo e fa ka o I pui au I mangua pe a fa inga ngaka le ka ko len langa he's a leader o sia ku ngu a faila e ka pengan malanga le singa mai ala ngofo al administration ya aver coffee I le sui para mi fai ai le o como fai investigate por an me como fai la ro e ka ngu ma singa mai o level already yaku o lo e le official para mi a New Zealand I singa mai le leader le sau ele sau o se ngaka le ka lo was a common person no that's how as a leader mai pele mai e vea la lo fa malo protocols ngai kulanga o meo a fo nei pui nga fa va malo and misha leaders so me ka wanga ya ale ka o ko inga ile sa no singa mai e fa so nga kala va nga lai o mo fsili ai fsili ku o fsili les sorry nga lo ngoi o ya le fa me le se me so this investigation it come ongoing awang kia ia fafo o inga fo ia lo ai ia kangaka lai behind ko conspiracy ia ka fau alai mingo fa kasi ai kongo lo ofisa so bea fa ia ko le ai ila uma runga fa social political commentator e ka mo fai pe advice ya kulanga provide some political advice inga ia ka mo fai onga active mo kilo le lei ia fanga malo langa lai minko ma snakes la yai old snakes and you can't trust anyone ikulanga le so kakala ngole malo fa tai lo so kakala ngole mele o le conspiracy theories o le que tate tala nolo le mele o la so sidi enta o faunga ngei o le treason o le fau malo ma o level on the fight nei mea o le mea atoa le ke va ai e sa mo termine ele mfena tau e se me fole le e tanta e tu o nei mea oh yes yeah there's no doubt a faila o le ye tata tu o le la tatu te ye lungo le mele o le fau malo ana foi te sira fiel fasalanga o tata fiang e foi e mautinoa o ia faia le mea anyway ma nei o le mele tata no ye e ao na fafofonga Samoa na o le lua vaenga nga tiklea mai le li palemia na fua na fai e langa decision making ina ia fatula I le observer na le lua le mele o tata no e man memo mua o le invade o le private home o le fiona li palemia ia male o mai tusi le tala pe pero ia la le tala tati fe ele tupu se mea au mai tusi ma fasala lau le ala obsiringia fai mai le ala menga le tupu se mea le fai se mea le observer ile termina ina ua tali mai ia le CEO o le official palemia e ise me fa pena tu ele fai se matou fono ade o man fa tau o mau tu pena observer wa tasile me e afo e tele tu pena observer o ko inga niusia le o mau la tu pe itala pe pelo itala se la se va ai tatu le me que le sur culafon ese le o me kwa que le sur culafon mai se amo meu conspiracies fa pe fau inga ia benefit ai ia se kulanga se como fainga skangaka or a group or a company or organization or even country sa pengale so longa
o le laukele o le danger o le mea le o conspiracy e fau le se whaavai ai mau ai le benefit so longo winga la o form of attrition fo ngale e happen ai so se whainga maloa fai o ngā vele ma mea e whakariko mua i aka ngaka alai at the end of the day e mau ai le benefit aka ngaka lenga whaua or even some member sa vaenga lenga whauinga le mea so ka ua la i kako ki kilo mele o it's a crime o le sori kula fonga mea so lo movinga la e alanga le kupu se mea ma le whai e se mea ma continue pea ma kau ma whai ia ave kangaka e a fongi kali kula fonga ma i kulanga o iwaina o le whai e se mea wala le ala wa mauangi o wa o isi ko ngā conspiracy e whaunga ngā pā maua ngaka lo ngai le ko happen se mea le ko ya ri mai fo ringa ngaka mai ngoa me o pe ngam pe ya me nga kupu foi mangkua ia mo me conspiracies le nga fau kai mio o foi e fau ku solo ai e ma lo fo nga Europe include ai ba fo ngai ba ia ba America fo nga vai kai me fau conspiracy fo mai oi o le di la fai nga me o o lai fai nga be ka uma ka ukia alu susu alu fai ala la fa pisa ku ka you know it's all conspiracy o ai benefit ai me nga e benefit ai ia secret society ia malva nga le running nga ka ko le ai nga ka ko wola o elite nations ele vea uma European nation include I for marco fai nga malu you guys are member of the elite for the society. O la kola e pulea ma e fia ke le fau mo conspiracies. Wa vai those are political conspiracy. Ai kawela lang. Ala me ala yung fau. E ala yung fau. Lang ai benefit ai le si ku la ko ma mai la ko share at the end bun murian. Lang ai finance bank. They own the kama sa sao yo. Le pu le la lang la ke o ninga ke lo bank fo ngale central bank la lo lang ya ko mala ko member so lo winga la o ka wa yo mena la la nga kupu ya ke lo conspiracy les le ni le asiso for pu yo ala ke o solo kwa kala mo yen fa ma ngi le sao e o ba ka ni le ma sesio so o le danger nga le conspiracy de la fa kai ka ko sa mo o ve sa o ngi ya wala le anga wa penge o muri ai me ye fa ku ai ngai ka mo fai ia ma lo fi ngau i me le ba ia ma lo fo ilonga ia ma lo si fo ka fale o ka ngaka ia involve ai ko kong inga ia ka mo fai ai fa ko ilalo se fa nga ma lo fo so that's al purpose a ko nga ang va pele mga o fai fa penge wo le mga ma lo le ko complaints but like continue I fight on la nga o inga challenge pe ma ka mo fai create my conspiracies inga ia fa se inga ia ku nga ia ku lang o finga ngalo le tunu ma ka o fa lu fa sasio la ko ma fa so it's all psychological game lalo o la fonde o fa malu fa por kiki ya ai so nga tai te lili o le ua na eta ua ia le mistake mo mua laudi al malito it was his very first mistake o lona alauna o le safa pito e tulai mai fa pandia so le le o tatu falongo ile serious le mele tulai me ai ne fola o ile tua le lo matu ngalo ato le lo matua ia le tangata na tua ia le tofi pania yo landa na matua i sau fa mailan tala wa tifato upu ina fa ngame news wa matua tifato lava le meo le fa le democracy Samoa ile mera
ole fatula I fa fole observa ma le toe na matua te e lo matua e le o tau le mafau lo matua I mea I na le lua ina mai le li pargia na peisi e lunga na fai unga fatula I le observa e le o seisia me le ai mai le lalolangi ai se ia fai se fale a onga for our local medias se fai se fale a onga io lela sauli lo matu saka fa piata ita o former prime ministers e o foi le to ina le peka kaunga mai se tala fole le poda se tala pe tu malonga ton at least ia tu mod par mio la tu an melenka kuwangi wa pe wa reveal mai I mela I ka ngo people behind the scene or yes Kawang al bele usama I kulepa langai kawang kalangopea inga ia fa manatu I kako ngakai mawala ko manatu malako mawal finga ngalo le tunu inga ia ko ai ko iku langa ia ai mai se langa kele a kako ngaka pinga fa longo issues fa pe ma news fa pe news fa pe ma issues fa pe ai o hango kile ia lako ai akalangoa I le history o le afongi o le observer makilo le ko kongo kangaka personalities ia ma foi makulanga foi ko nga site lea mal support I fainga malo sai I le last 40-30 years yo o malava te so lo winga la amal malama le history nga ia e mangingo foi mea wala ga la mo ka ko kangaka facts lea fi la lo me including high personalities my characters here involved como meia le langa pesa avea ma body for le ma fai uma address issues e a fungi wale pe o singusi pepa our pay political paper yeah right pe wa kasi le ku le site e anu ye ma lifa lang fakaua o nga o ma foi orke le o support sai foi la foi pulenga sai so ikulanga fo gale fo ngayo advice material and money ikulanga va le support cosa ko nga resources nga le nga mo la continue wala so o fe la alo ye ka maka pe ao pe a fa ya ingo pe abaka fo gale akula ima se malo la ye le attachment por pi kanga nga I o ise ngusi pepa wa penga e momolia ia kulanga fo nga critics il malo ia makau mo fai fo ngale e fo fi ngau mai e fo ngai ave SL role ale pepa fa nga ide utilize le pepa e fai ma fa por kiki fa nga fa fai and that was wrong o ngala le sa wai so that's part of the history ava pela mangi o menga e o mar ke mingi o ya lide kula mai pe fola kula me nga bila ko nga ke milanga ke le attachment nga le chapipi ia ma ko ke le ko sanga ma le history ko o langa fo ia political history ya o ai la le newspaper sa lango ma lo si ai sa lu nga la lo isi ke ai ke le sa po langa ya e mo moli o va nga la ku langa o kala e a fo ngai e ai da fa ko ilalo pe fa manguia fo se malo and that's a road o ngala le nga se a ko ai ala malam o ila ska nga kay malam boy in history nga ola uli so now it's a time makalonga spell out mafaali mai put everything on the table ia makiro lo maka mafailo me ia kau mafailo ai sia ai de kau fo i ku ngoa de kau fo i fa pe ya si kai no o kai mingai amakai lo nga fo fola mai la tunu ia kula mal bela ku pe pala the 80% of people it's they provide a political for their side if it fair is sia ko nga outlet any other newspaper or media outlet e a fonge fa pengale alo se ke leo se pasenga ise particular
foi le paki e le ka kau o nga operate ko kongo se malo, and that's a fact. Wa ang fa pe fo yo laudi va pe o laudi lo parmia ya ave sa o marcar sanga e bakalong ave ese la le se pa kilo ya ile performance, le history of performance ya bale au male ang afare ka o ko yo so or ka u yo le so lo mo igala me ngai fi so soangi i finga ngalo ka ko kungu o lo ele o mangingo fo i ku langa ngai issues Malaysia ile role for media ya ma se fainga malo me fa ngai ke vai kwa ye ai kilo content so lako fo ile kuskusinga faia ngai karumen kula mai malo fo mai ada amakanga mai de luakas ya in fact they were fokale another body nga fiso so ngi malo si ile collapse le nga yai man bele nga kup kele la ko share nga address mai ke le issues fokale akencha ya la uli male mal fa nga malo ole so lo mo ngala ka ka nga ese outlet fa pe ngai ko mo fa nga malo e vários por pasenge le ada sa le kakau because the media lava la ko e operate lalo o la fange o ethics code of conduct, code of ethics code of ethics, code of conduct e operate tai ku langa ile balance equality o la fange il palengi o le produce on the ka o le right information ia male proper information i ku langa o lai e sao matonu bole o ngaduenga nga ai ku lo pe fonga le palengi fonge kaudua de kunga kaudua de kunga ku langa la ku lo ngwinga sa me pale si ku and mafale si ku lo ngwinga la le ai la le kaunga kongo le o le arena le fonga le o lo ave ia ile o lo ave ia ia le fa mafa male ngaduenga kaua awangi ngalo media o lesi le component piko sile maka ua maamanga ia iko kongo o le meka o le political arena awalawang yese si fa pe fo ngale pe ala me wa ni kala ngora ngambe because they are part of this political thing it's a fourth pillar ka ua kele ia le role of the media iko kongo o se political fo le setting po se fainga malo ya fainga upu fainga pe nga asia langa their role is to present fo le ia kulanga o le coordinate le va community ma fainga malo ikulanga information e kau mao makala fe ngai o ma fakingo ma fofola ya ma failo i le kulanga o le fo il sao ma le tonu ma ia awange i faalua fasasi ai ma faufaunga le audience po o kanga ka ngu o le tunu that's o le kasi a pawanga le purpose ia ka oko i lalo le equality longa winga ya 50-50 manai o le si me pe o le tau ili tata ile ta faalongolongo Pia lua mai o se demand ele au mainga o le mea ua fautuaina ele asosile le tios. Ia le li pare mi ia faamuta nei loa le mea le na ia faia. Ai te sa ili se avanoa e te avatuela o se vai te tonu. E ua mai o se ora pa le si mea fu le pean tatara no i protocols. Mea la ua me mantala e tatau o na uia ala o mea o ala o mea. O hatu la fono protocol si tu te tau o mai le pe a ver fato nunga ile li par mi sa ta tau ona e uia la mea o la mea si o mai nga tonu le pe fa pela ele fai sto ngaruanga o umina na fai of 7 million ai le singa luan fai ia ale la fai mai e ta tau le li par mi ona ui ia la mea o si te la mea tu la fono le te tau o mai Yo. Ka wo yo le
o mele ya le fa fonga mai a kongo fa fonga mai la uli pe mo fo se kai mi ku la ngal ka fa so le so ngi la fo fa longo mai la fo la ka fa longo mai legal representative of fast ku la ngal ku nga ya va ku a kongo e ku aku ya ka fa fa mo la ko mandat ya mo ko se vai vai ka o he ngai ko inga e mo ia le ka o ni lo ia la va ku pe i ku langa political advice i ku langa vanga nge inga ia kiro ia a fai la sa sao mai le tio sa ngai mele lo ko vai fo ninga mai ele ma fo le tio la ko i le fo nge i le au ma le anga fa le nga la yongo o fai le me o ave kapu wala le fa kai o le ku la i mai ia se a fo nge ia se ka sanga o se morianga mai ala au lima longa family yes karo sia fa fe kai o longo ia fo ninga mai a se sele o sol jos sorry se so mo fai mo le assignment o ko a ka la ila ko a fa adi le o manatu ai sia langa le ke happen le mele o le kala mo a ku me ka o illegal invasion of privacy le kala ngo ko me ka o le law e kala ngo ko legislations ba ko policy langa esa le law esa legislation ongi ia fo ngai fengumi ai me ngai dua policy legislations mai si ordinance ma buanga wang those are fo ngai those are me ka o legislation ma policies they are not laws ai kala ngo le law yang kikilo le criminal act telling happen la le criminal act or the invasion of privacy or the illegal entrance see le fa long bai fa fonga bai lo ya alaudi avela ia kangi be ia pe afai ele ai la se fe awole tio se sa we fa mai ona ele keri fai ka protocol sa pai lo le fa nga le nga la yonga o nga kasi le fingalo laudi o la ule avea sa legal fo le kangi ala fa malo lo ko fo skami se ko kala ngol pan le kapinge blan kulanga be ala le fiskami ala le va sa kangi awa kala ngol ku lo le kangi that's a different avenue altogether la ngor kangi ole awangi la nga mai o ko le me fo ngai fa oso ko lo le kangi ile soli kula fongo lo fangua enter without a warrant enter without a warrant leila lo le kakula fongo the law we're talking about the law kakelo talk about legislations policies that make it operate mo makanga winga fai o ko mo laws fai la lo constitution reala lima ka uma ka ko o me ngai ba wo lunga i ku langa ka ko langa fa sa mo po fela vale mo foi so se la langia so se ku mu ese mo policy ese mo ordinance ese mo o legislations le law fa me mai lunga kama ngai kai umai me uma ya al sa nga me fa ila ke wo so fa vale mai le chios fa pe o le sa ka nga efisili mai ali no logo wi ko ke ma au mal anga fa le ngala in fa ke nga kale man mele wa ako fisiri ngia lo be nga sa ka ko wo fa la uli o le ko ngu wa le mele au li ngala nga ku dia le pe u makuya ala si fa makala mai ma ko mal yang fa makala le la uli le illegal part o baka upule illegal part so it's either illegal part or the legal side or mafu anga ngala nga file nga decision and that's a number one for le fa kai ko fa la udi ole fa ya vai ko ya de la advisor lo ye fa se bod yang ma ko solo lo fangua unlawful entrance ya male fonga male illegal for invasion or privacy so lo ngala ya wasa ka nga ulmelanga ngai fa fa lo ngo mai ya chos ya ngala ngala ele ese bela o so vale for chos sa ka fa kari pele chos
se ia la ko mana lama ile angoa fale male au nga lai o nga face ma fa vai ia le fa malo longa ole media outlet le saka mo fa kari se ko tiki te bawa le ya ko le ma fale e a fu le so fa le bambe me le ono le pressure tu o isi da tai o pressure tu e me sta ta ide e a fu le pelstene le pelstene peu facilitia sona ia personal e tingana fai me pelstene fa tali wait si fai le fono alle executive ia ona ale push tu e pressure tu e tangata fu ni a mai so fitangalo e le TV1 la so fitangalo na oia ia kalau fai Yo. Olangi na fanga ke mama fanga ke mi fo Samoa mo involved politics Samoa ma fanga yo mama fanga ke lofa ke ke ai a pe o ngai Samoa a fai ole o pressure ku ku la pe ka wa ngala pala ko fa e ko fisiringi o TV1 o fale tonu de lei me ale no mentioning ai le me fai ina man malo e sale team ma fai ina e sale team le anyway ole pressure a ko nga de uo ko ma ole ngaka ikulanga fo le pressure personal or kako kai malanga fanga malo malanga malanga fast ya a o pressure ko mai sika ngaka e loyal malanga lango nga o sa ko langa le la o pressure ko ma le chose asa ka nga all pair ka lo fa ya langi ole bo fu se ma fe lo ai ba sanya nga makarango ai sa makarango ka lo ngai fo ke mi go la kwai sa ole me che ka lo fo ke ngi ole wa ngale mo se fa kwanga la fo ye le si ole nga ole va la sini ai kong ai le se kilo ko mo ko sa al fa inga ia mana malama le mele le la o mboli ya kuane mele ba oso lole kulanga ole o langa Samoa malanga statement nga mai fai ka un statement on mo kua pu va kule fa fonga ngala tru kili mawanga le ya o le kiri ia le body a ko le sour comment o le statement e pu ele le inga fau le la fo e ari mai e ku langa fo le uncertain okay po sa o hel mele wa lu pere ai si ufa karipe si mo si fa kuanga mai ka ale ku fa kuanga la le wa va ku la ku e la ve ai maka u ya eu fa pere alo le ko la ka lo fo ke ole ai se fa ku iku langa fo le o le vave momori o langa kari le sa fa pea fa kari pe o le lesi 3 days se ia fongi se i malama alu langa investigation po le a komu ia fa kala ngo mala auli o le a komu wa le va male au male angoa fale nga lai on mo wala dis on e o ilo decision le ya o ngala mo mai la o pe mo mai le fa faula le statement ave le public o nga foi la ku la mai ai ir ka penga ol jos o lai pui ku la nga o mea ya o mafai ia ma fa mangingo le ia information e fia fa longo ia tunu po la ku la nga la po steady po unstable fo la ko sa so o mea nga le ku lai mai e fesili ta fai kau i ko inga statements va pena o lai o sau ia o pe se me foi le o la o kasi site la o awa nga yai ale ai se ku la nga fo nga le o se kala ko fa mo wala ba ngoa fa ka ngoa face to face mali parmia kusa penga o kai na kusa penga o ia fa sa nga ile lei ya o nga moli mai la i o au ako le mele so lo winga la ya pe o fa ya ko le wa a fa o mo mai ka po kalame ya o nga la de mo foi finga ngalo o le legal site ala au la ko e ko e oi va po so lau
Nang mafarong longo po kalame, ngai ai or fa ko ngale mai. E ka o nga fa saula ka fa mangingolo. Awa de fa mangingo. O le la ave me or fa msunga ave ka ko moria. Ka ko kami. Ka ile mele ang kupu ya. O bela ye ka ngo. Ngai ai de fa soi ka o fa be ka ngo ai. Se ku fa ye ni. Tau ni o le si me o le toina le i tu o le toina le toina malong tua. Ia ta fai ngo ia fa na toina malong tua. O le si toina le fe alo fai solo mai tuan tal. Fe me toina ele me fengo fai o tasi le ngutu pua ai media. Toina le. Yo. En no mana nalo na tulinga. Man toina tuli e toina le ia le fai news le radio policia. Yo. Na matua sa toina le na tu atu ilana latu sesi sa ne tu atu ia le fai news le. Ilana ko kala me fo le ta o le ia au no TV to ina. Itulama panmia. Itulama panmia. Le mon maung langi. Alela pe o fe alo fai isi mesia. Le leila auli ata mai le au mainga upu. E fa la ia le observa. Ale ora observa milo o tuli fafo le ma le wa avatu i le media fafo. Ai le va ai ile ana o va ai le ma fainga upu matal. Le wa alo fe tasi le fe alo fai to ina le. E alo solo mai tu am tam faia. Ele ai masina iota tasi e sa o ile la o le malitoa ile mere. Matua fulia ki kinga oki ia si pale mia. Ile nei lapsi. Ia. Ka ole vai le wa o iku le pe manga ia le wo manga ia o lunga sami le. Langai awanga ingalo le tunu. E mana malama le issue le va o ko le epa ma la auli. De la o ese ile o meka o leadership. Yeah. O le leadership kula epa e a fo ngi organize mai ia fiside o ko le media. Nga. E fai mi heso mai lava ide amakanga mai lava ide amakanga ele ai se so nga alu ia choose for your kamaloa langa media for le representative aku kanga ka fo kale fa longo logo ba usika ide mele mga oi fai sao le wakula le kaimi and date yo nga mai le la fo mai le ko inga fesidi e peisa ko iko fesidi and that's how he operate for a long time bela fa kala ngole se senga ngole se senga leadership ku nga leader fo nga le lai demand ma mga o ia lai holding le power ele ai se crossing ku nga se la kuma se fesidi le prepare ele fa longo ma le lalo me ia e mai langa lisi inga e peisa ko fesidi ele pela mele ye open ele media press open ele se fa pengala audio pa au lo ke mi volea sorry la le aso las fa le ka mi okay la fa ko menu le memo le o i au nga o ma ya media outlet ya officini nga de ai masembe le se nga me ka o leaders o leader mga ia ka ngaka maalu pesi lalo kula fongo nga ba le leader e demand lalo onga because of the power berkulanga fo le o mga dominate ia manipulate ka ngaka lo winga e bakwa ka alo ai mafongo nga and that's a difference between leadership o sa ola le mea le yengi ya ka ko yo mai de case le nga umako ngi se fa fe kai ile ko fama mawala uli mawalunga ai sea so le wanga le fa ko ila loinga ma fa maka nga ia le ngei fo le alu koko po se alo fo ila tunu iku langa o senga nganga po ngi kala le fe kaui wa fa pe fai luma fa pe ngama ko fai kala o ke ngia fua ia kenya le sau as a rep ma ave ia ni nganga le kala fe ngai ma on bela nga ka
on makwa bad leadership alang makwai mangingo le ole amo ole sala le ko ainga kuskala ya ai aru ia mar fe aulea ia ua fa muka kulanga o kako feiro inga sei ba nga u ko yesu kai ya sala pule uma me kaunga o se le songa kele a molako le songa kele fo mo kako a ko vai a ko le me fo le sa fai fo ko inga le as sa o ke nia me ngaka o ke nia mi des luma fa ma ia upule se kaui o mega o ko vai a kula o fai ele fai el mele ku pungi ele afionga a lauli al kako parmia ai se ma o rungar ko fa ese mar ko fa lai o le siku kilo e ele kai me so la pule le ai pa wal me sa fa kula ai fa malia fa kula ya se fo la ngo le o le a fo ngi ia lo la fifiling ngal vai ngal ya ai manga ia lo kula ai se so la pule kula ngale ka o yang ko ko ye le se kai bi ka ko ke ai kawala o nga fai se kapu langa o me ka u ai mo moli fo ile nganga o fa lo mai le leader mai kai ile o ke ngi va pe aku ya lo se bai kula ya ko fe vai o ko wa na yo ni se va pe ha dei se me va pe ha o ko vai me lang kupu karo ngi ko ingo kala ko ngafi lang kupu i ngai Amerika oi ya la me fa ya Trump il a foi il suyo il media person mama kwa fa maka ngai upu ya e kai fa pena umba kai pe yale tonga Trump ka ko inga ko mo ba ai le ngana o love silly vai mulio of silly pero le na sim tapo e na tu ai a faila le mele o mai ka ke ngai pe protocols ia ma meo na e ta o tele ka kilo ile code of ethics pa fa pe o mele lo la ku kon fe mai o le lua orotas na lu o ma se ali fe paruta na matua i tapuni atoa e tula e pare media atoa samu le tio fa salalau nu si pepa i se tiava no la ulia na marito na yele le tio fa salalau na interview ai alu watu le fe awar ta malo ia by 6 o'clock in the morning we lalo le o fila ta oto ai le media ta to nu ile mele na vatu le fe au mai ai ia mori mawola ma le mele na fai tu le pa ile la audia na marito au le fai pa loto lo orotas la se tala le media ta to nu ma fa la tonga le chos ma le la tu tala le wa ave ta tau le la audia na marito na wi ala o me la mina la tu le fai se tala anga ile ia tu le pa ile termina fa sa i tu le pa to mo serva noa o la audia marito ile media ale ngai bangingo ngai le ila forsanga ia manbele u ka noa ngi ngai ka oko mai lo nga ngo ka o mai i mo me characters or leaders o ngai fa ba se ngai ia mai man manga lo le asia ese o characters ese ka fonga le manga o fa ma o lunga mo dominate le power mo manipulate ma fo ngaka ya mar ngaka o lai ma ko ai sa fa ya lunga le nga i ko mo fai nga ia fa sa fu ma iko ma mo ala equality or ku langa fa so ma ta upu le tunu anga va pe fo ele manga o ko inga invite ba le media every fai langa media fangale press conference le ya wala ki so ka ko so wala ki ala ku skala le nge ai aka ola ele kulanga le se characters
o ia loa ka ia lofa mga o ilanga ia lango le tunu ma fasili mai le tunu maka ma fai keep le me ka o equality ikulanga le kungu awang ifa mao le va au ifa mao le ke po ia ma le mo ka ngaka awa wala nga mao lo va mo ka ngaka o ngala ke le va o ke le al me ka o ko le makia o pa o fai kai ka ngaka ya o mo kwa ai la ka le ia i o ka ngaka mai fili le makula vango i ka ngaka e veai ma fo ngai ma o soa kusapo o os kai fa por kiki ai kango pe a mai o ka ngaka e ve mo soa ki kala ngo i very close kala ngo i o ngala ele mawala se ke po se va e ku e o ka ngaka ia te o e va vala laka lo va ma ka ngaka e kere pa u fo la le vanga wa fo la nga me ya kwa pa lo ka o lis they say there's no gap, no space o le ma kwa i affiliate le o nga lu fa kasi mo ka ngaka ya fa kingo e o le ku le nga wenga fa por kiki maka u fa por kiki ai fa kingo mai o ka ngaka le lango ma le musu mai i lo karinga i me ma nga oi sa nga le me and that's leadership i ku langa le se senga la le sa kala ngo wa nga le fa sam ya sa o le vea ke mi sa lua fes fu longo sa o le vea mo ka penga i pa loka sa mo le nga wa lu fa nga pa loka so ya o le nga vai ka 2016 mama ku wa le ai ma se outlet al malo ma fa ka nga ile ma ko opposition de tua ya sei wa e kala ngo ala mo fact these are facts lango EFA ali mai ai e ma fola mai le character ia fo linga ka so ya sama ko so media solo e fai ia ma ko campaign o mobile private radios nga ma ko wo fa nga private radios fo ngale fa nga se opu le TV bale le kio 2AP TV1 even the Savari Boys na outlet al malo belongs to the people ma fa sai ma ko nga mali ese fa utalai e ma kwa ke le la fainga wala o menga fa fe kai fo inga kai ai nga vai kai mi ma ko var pa loko ma kilo ai fai ma pinge e mori ma wai ngai me ya e mo ia le sa fo kupu ale ika ma ika ai le fai langa le sa va pe lang ma lo ma ngai langa e ma ko nga vai kai mi ya ale corrupt sa ya nga 2016 ale sa kupe sa si de nga malolo because ol mesa fai fo nga fai nga malo nga vai kam ol ka ngakai ke le kupe nga ka ngai ele fisili ngia lo malo mai ku malo langa kele kupe fa ka wai e palo ya ma ko ngai nga wa ku ele se kupe ya wala ki ba wo ma ko palo ia ngai ka ngaka ai nga ma ka ngaka ya lo lofa ma fo ma fa longo mai i kulanga ko singa fo nga le va ai nga ma le lofa mai kulanga o mangaku fa por kiki le ka va ku ia ka mo fa sui ia ma fo fongo ma ave ese ngai me corruption i samo ia le wa makanga ka mai ma ngaka ka mai ma le ka ko kirkilo le ya kako fo le lango inga ba kako ai le mangule o ulu ua moal kako wa ngoa ai mangua ka ke le kofu aku le vasa la lo e fo ngai ya ai pe yang fo yaku ya kako kapo ia ku langa ia vaenga fa ngalo ar ku langa fo le pola ikua le moku mai ku ma le lea mai ya le ai as kako me mo ai o le ku la me fa ngamalo kilo fo ai kako kilo e fa vasenga ele ese leaders yes malako wanga malako mangaku malako langonga ia malako amionga ya o ngake fa masingo ai mele ele kau pe ngo fa yaku ele kau fa ko mua sa mo e langa ko fa malako si malongo fingaro ele kau fa ko mua le ko ke mori mau ale ese senga o le afu o le negative ma le positive
Kanga kai kalangoa mai le negative, ma kanga kai kalangoa mai le positive. Le kau ke sila fia, le kau ke whaafasa ngai, so uma. Ai fai pēr ma ua piko amo la kou, mau ai ava ngofa pengei. E mori kuai le ango a fale, le o ngako kongo, o ngei maka upu pe afisiringia. I isi vaenga ka ua, e maki ai whina ngalo le tunu. Ya, mau ai le ko whamar whaukanga. Ya, awara ka ko wonga idu. Ya, peole, whapopo aku le vaenga lea, kule pa. Te tele lava I lau suafa. Ia o te manatu rau tapa I mersi ui. Ono ta taimi. Ia, o ta tonuia. E tau whai tumoe tusa ta ua I le lango ina. O le mena whaia le li pāre mia. O le whaia whale a onga mo le miria lea. O le mea monia o le whale a onga. Whale a onga ele ngata o sewa. A o le miria ato umalava. Ia, te loa tusa tumoe tusa ta ua lango ina. Ya, ava pia le ava noa. Au maise mta upu ina ngalo iai. O na eta pena iai. Ia, ma tātau ma vai ne whiawhi man whanora. Haftai, ngā wha uma kua pāte lea pe o sa ngō muri ange o ngā sami lea o le kulanga whakawai ngō le media mea pe ngā, ia, e le koe ere fo I se upu. Pau wale upu o whaamangingo le lei o vaenga, ia e whaafekai fo I lau sunga. I le ka penga mai o e ke mga o vange aku ia components ka ua ia ka oko I lalo mele ia whaamangingo le tunu uku langa vaenga ia. Ewa koe se ka vai ia. Wa pe fo sa siringia le kungu wa ke fo oso mai le tios la ko ia fo ko oso la kungu wa pe. Ui, ke ia sao e tios. Ya, oso aku fo I le pressure mai fafo. Isi vaenga ia overseas le aku ia mai si fo ka ngaka la kungu o life. O moni lako o lako mangaku fo le fa vaea le malam fa so ai fo le chos ai fa fe kai ale chos ya le wa mori mai long fingalo a pe ngo fe ko fingalo chos e pupu ele ako ya sa ai le vai longo ko ke ulele ba ko ngo fo le ko ma fa langa ye ango afale ako le makala ngo ngem ko le pa I kua male au male ango afale ngā lai o ngā kawhare whinga ngalo ko inga o le a whai mele ia ngā lai whaak lewa mori ako ia o kou le legal side male unconstitutional o mea ia ngā kupu I whakula whongo so o le mea langa ko kaula ia ngā iai ai whawhekai mo le whasoa ngi yaso kule kasi ale ki ba inga lea la ka upu lea ngo mga o famo mori per ngai vai kai mia ko mo singa di mamingu ke ya fo ie ya o le ngai vai kai mi pe o mo foi aku ya le o fa ui u ko mo foi nga fa nga wa ama kulanga o fa iwaso I le lalolangi a koa so o sa mo le nga fa fikai ya fa fikai fa ngau le fingau le o boi u nga ruenga ya ma wala laka fo I si ui o kulanga o le ka penga kui lesi I la sanga kulanga fo I o onga ia po ia nisi ka mo whainga ia kiri ai ia po le ngā solo fo I ngā rurue o ware kau ko ingo a inga ia le ngā kubulia fo I kulanga o makou fo ia inga ia ngā i grandchildren ia sa fa ke a fo yang ngafi ma fa la ko foremost ya ka penga ko ai I fa unga fo I ngei fa unga ngei va yaso ya le nganga fa kai fia ya ka ko ngi ma ko o le ka ko mori ma winga ya va ngai ka si ale ma ka upu le sa o manga o ngai mo mori pe e le mo fa yonga o nga mapu ai la ko longo I vai kai mi ngai o ka sanga ya o kulanga fo le I la fo I maka nga duenga fa fo kua pole a fongi o le fai longa ngai o le a fongi me ka o social work fai longa por sociology fai longa ya e fai lava si lape ya po se le lava o kako ngaka o lo kako fangau ale ke mirar ngai ke mi o le fai u ya filinga kako fangau fai waso ia maka upo la waku ia I le university ya o nga yai leo mangaku I loo ngau ko inga lava inga ia fa wau pea ia kulanga o fa ngau le tunu
i kulanga o ngei whaailonga ia whaailonga wha social worker ia maka mai lava le diploma alu le degree ia wha solo aku ilunga le master ia ho a ilunga e ke lea le vaenga whai ai e leo kele o kako ka ngaka makako whanga o interest ia ai leo whai o malolo ai sea o leo o malolo ui o fix full mon kupo o kosanga o ma foi la maruenga alo ko mo fai pe mo mori pe fe au inga ia kaulu ia ulua e ma fo fau ka ko fangau inga ia kilo le degree le ai se ese mo ka kia o le ka u o ngai fa longa kusa le ma so enga lo ia fa ka sanga ai ko anga la wifi ia fo ngai fa inga foi oe ma avea oe ampasa ia awar kulanga o kirikilo ile amanga io kako kangaka i kulanga foi le o vaenga ese e pe o empower inga o kako kangaka o kulanga foi le fai oe ma so upu le va kangaka ma maka upu ese ia ai mese kulanga o kirikilo i po kalame e ma fai ai o fo ia kulanga fa fita uli e ali mai e a fie ko nga kai so se va engol lo lang po fe la le tunu nga ke ai ole como foi nga ma le como foi e longo po li pe ya ka ko fa nga ule o wi un le vai kan ya kirkilo le social work degree ya ai sociology or even psychology ya o va engo mga le fi la lo o fa marunga kilo fo i me ka o political science wa kasi la va le la ve o mai la ro fa balunga o nga mo o mia ka ko ku de o ka kai mi wa maka o fi ngau me nga lo mo mia ka ko wa ku mu ya o ko wa lo mo fa ngau la tunu o lo mo wa va ngoi ngi tunu ma fafo ya ke le va ngo mai ke le fa ngo fi o ngo ya fo ngai ka la ia i ko nga fa longa fa pe mai sa fa longa fa social worker fa longa fa psychology fa longa fa social political science ya mai sia fa longa fo le ve la lo o le fo ngai social work degree ya on sai fai ya e bo ia fo le fa ka ya o le como fai la vai fai me onga ya mo ko anga la vai fai ya kulanga o Simon ya a wai le ese me mo fie ole a ko i le mele la ngai la ve o mai kulanga o ma pepa a fo unity iva e ke fai e la ve ai ma ko la fongo ya laws politic law basically ya basically ku la fongo law ole ye le pepa nga e ka o integrated primary law e ka o nga e pasi pepa nga mega o nga la pepa nga le ke nga fail ia ka maka le mo le la ko o nga fai longa le fao asia ke le nga fail le bele ka ole fo ole integrated law logo winga ole law nga e ke o ma yaku la fongo ke lo departments al maro e kangole kaunga nga bauki ngoma i well off I'm well for the educated kulanga law so mangi al ka wala vanga de ya lu ka we ka ko fanga i finga ia o mai lesi 10 years o fe lolo ka ko psychologists ka ko social workers ka ko counselors fa piko i kulanga for the areas of drugs and alcohol mental health mo isa vaenga fa singonga e o sa mo ka ku se ka ku ya ko kirkilo le wa me ese sa mo mar kulanga fo le fa ngalo kuai ba kilo e fa ko fai for legal corruption ka sia ya ulu pea ulu ango kulanga ngai du kau mo ko fa ngau wai la mo fa longo mai ngai por kalame ko le u fa i ko ka fa ngai ka sanga ya kirkilo inga ya inquire i so se investigela o me o e la kalaka yai kala ngoa nga i le pepa le bale fai longa le inga ia fa ngau mai ia le kele o a fongi o kako fa ngau ia a fongi interest le vanga le fo e lape fo imba ba lack ia kulanga fo le o kako fa ya o mai sambo i kako investigate
ia fu ngi o winga ka upu sociology ia ma le fu ngi ba kulang ole primary psychology me o penga ia I mesele le social work for le degree ka ua ke Paul de sa fia le ngau fa longo aku yo o moni mo ngi aku ngi kin ki ke ma ko ngu le sa le ma longen bisamo ia o lai involve sociology ka ko university ma lo fa vitai ya ako fo yese kai me feiro ai mare nga fo I alo le tunu ya o le manga ia o kulanga le ya ole menga le ko manga o se ia ma fa ai no aku fa le aku ya fa fo ma sawa lu I ka wai ma ia finga ngalo ka ko fa ngau ya o lo ko fa le vai ai wongi ngalo e makua ke le lava ia kulanga o fo I fa mangu yanga ka se lengi ta fa ke manguia me ia wow these are specialized for ngale field fa pe mo lo fa ilong mai kamangi ya ele o se va na wa alu ke alu lunga ko fa mo le doctorate degree kama ya fa pi ko these are specialist for le degrees le vele o ko ila lo va na for le specialist al saola ne ya o le nganga fa tai lo sunga ku le pa mo fonga programe yo mo le ngoi fa ilo ai ia kulanga vaanga nge lu ka wai ma ki mai fo ia ka ko fa ngau ia kilo ia wa aka ko le fa ia ngal wenga le ele fo sela ko interest ia la ma le ka ko le pala ngo aku ia ai le wa tai mo le avongo ia mangaku le wo po wo o ma si u yor ka fo le fa ka wa ngal yaso be se si meo e finga ia so no ia marca fa vitai ya ele ai se kulanga fo le a fungi ko fa mafa ya ka ua o fa ka ua inga lava ka po inga se ka ko ya o nga yai le o mandatu fa kai ko e pa ngi ya vango ngi yaso mar ka fe lo inga ya pe ya fo ya ko malor ka penga alo fo kulanga nga e fe ngai fo imberkele nga duenga nga kulanga le kale sia ma inga ya ai ele mo fa lava o nga e ngofo ma e malolo ya e ka la I pe awar kulanga fo ka inga ia mo mori pe le fe au po le ase fe au mo ya fa kai le nga ya o wa fe ele kapo inga le tunu fa pe aku fa kai le kapo inga sa mo le lava ma ka winga ko mori mau mai ma ko kusi mai kulanga wa vaenga o mori mai ai le ko lango ya ma le ko kapo inga ele mo fa ngalo ele no nacho ya o le a seule le sa I fangua I kulanga fa kam soal inga ngi yas ya kongo fo I kuka ngu le lei kulanga se mangaku la kiki pekele ave ia mo so ngi yas I kulanga e so angi le kako fa so I lo finga ngalo ya mo se fo I kam fa yaku ngi ko inga ya o le la seule va o la kawa o la solo se vai ya ai karsia ya bawal so fu manguia I kupu mai o le tunu ya we sa fa fonga mai ka po mai I le yaso bawala ko fa ya bawala ko malosi le tino le mauli fa si sili le nganga ya war ka ko ingo ai ngai so se ka for ngi le langi le ngaka ka ko kofi ya o le langi ya ko mawari la ko fa le sunga il faton ya wa fala le maki makinga o ka po kalame ma ka fa so ya ai mangu ke inga kulanga ko kari aku ya inga ma ka malawa ya e fa penga fo ka po inga le tunu ya la sola le malo savai ya ai so fu mo ye manguia tai tele o le ua fa fonga sa mo ua tano fai u ya lau fionga le fonga le la taua I lau sunga le swafa sunga le matua le la taua te udili ya o le pe au nga le tapu kalame ia se fale a onga mo tangata uma ia le ua fai u tapu kalame ma ole au nanga ia na vodele ele o se tala e fo taringo tangata au se fale a onga e la tu fa fonga mo se mea nga I tano pe au ngana o tatu kalame o lo wa fa fine le na tu le mani misamo ia o lo wa fa fine fo o le mis o le vai sala tina
pali lona tama io sao đấy cũng phải là có lâu mà mấy ta sile na ta mai tai te ro ta sile me ta u lona pale mai ia ona o me tai lecture na le NUS le ta sociology io o me matango fie fa tele fo i le fai wina ta po kala me ia o se fe ave anau ai loto ma finangalo le fanau ia o sa ili faspepa ai au ala mani ngalo ia te auto le mea ta o le alofa i matua ma ainga ia ma tu sa po le mau faspepa ai le loa ava i matua tata matua ia fisiringia fo ai mo le fai unga la vorta por kala me fa tele a mo lo sau le tata fo i tautua i le whanau ai meselava isi sia lefto atatu e te bine te le sau te le whale aonga ia whafonga mau fo isia no tai o le tatu atu whafonga ne iai e le whapua au mai le finangalo o le tios malato o na tonu ai leo me uma le ai e whanau mai fo i tatu tua lalo e ato ai lo tatu sa whafatasi o lea tatu e wheloa i le vai aso fau whawhetai tele i lau fionga i le whonga le lataua ia maua pēr manatu whai ai ia le tatu tautua mai lau nanga i le atunu ai mor temi nei tatu e wheloa i le alofa le atua ia soifua ia manatu sa mo le ua manga i mai le whai unga io o le tautua o le nei aso ia manatu foi o loa seu le va'ao le sa o le alataua io ia la sanga lo te ita va'ao te tau fui no ta seu ta ita iuta o loo tapua i mai le tali uta ma io wa e ti tau vai po i se me ai o le fiafi sa mo le tu pele ia te le o mental no ni fiafi ile tele o mau tele o mau tala fi avia tele o mau mafaufaunga ese tele o ila tu e lango fai ina io tele fo ila tu o lango ina le manu malo ai ta tauanta tu le manu malo lango la tu le lufia te mau ainga o tatu nu io o ina e tau na nga i tu stala poto fa pe tu stala ta mai e uia ina tu fa pe tu nga luenga 50-50 e ia le meli lifa i langa vai fa le tua le na io mo ia tra tilo nei le tua na faia o e matato e alu fa pe le tua io e tu te loto e alofa le tua i le faia lona finangalo io ai la faia le finangalo le tua fai mai le upu na le lua manga ala i ui ai tatu pe uma le olanga nei o le ala i le ola o le anga vale le taumatau e piwa pena o i la tu talia le tatu tatu manga nei aso e loai so i fua mai manuia